mame adia ewo maami bi ho a eni Abigail ho a ma wani Jane ho na woni ne tia wajai ana Abigail apase ya pake no ade na won ho wa cho me pake Abigail by maami bi de me ade ba ko a ewo no ho a e ma se me ka se me wa na me wa ne chese ohu nipa mobo pacho ene ebia wachi nso obehunu be ma foforo mobo ne no so osako abre ye ohu mu ne oba be se omobro wontrimu sa de anyo ana and send the media ho de obe fi mi mechi no san akofa de foforo de media ndie me ha me me moblo a ohu me ne de me ma me owo me kura no wawu de ba I don't know senka otiase obetime hu me abi ehun sa mobo ne da abi ni sa atema no ma me okay enti se obi aka kire me se wo se Mr Abraham wo beka wa asem aka emfa krobofo di mem esan se ono no oye kroboni krobofo nware bebre se de wo ka no enti ebia na ye wo ankasa wo decision ankasa ye krobofo yi no krobofo timi ware bebre oso oboa o we no kre me oso oboa wo na bia wo fa wo ba no afa ba na wo ka se krobofo ware bebre oso oboa 2 se wo oba no aye ho ade pacho David onya nye ho ade pacho David enti wo ba ya Abigail ho ade aka no ho ana wo ba wa 2 o mi nye decision e ba wale 2 ba abi no se mi hu na adwen anya ade oba ware me abi o ma no Mami ni adwuma mu nyina se mi kan se mi nwale no minini na na ti ba onu mo no pese o jai me enti wo pe wa de mpacho da bi se so ko emi hu ade na no be ka kire me se ba ka kire me wa ha se wo be bo me charge se mi mpeda ma na mi simu na wale bi se no wan kasa na waka se ka wa adwun se mi kan se mi ni ujai o na ne ba e charge ni ada na e ba na se wo ka kire me no kura ma ba da no na se mo kan wa ha se ma o so no kasa kan se ko ye mi wan ne wa jami intimi nso mi mfani mi mo ko ye mi wan de bi no jami o ka fon so se obaye no ho ade no wa jami last time mo frame no de o ye ntia enti se wontumi enti na chese wompe no because onim enye se Abigail ha ena obeka se wontumi ne wontra biem na wabo trimo podada se wontumi ne ntina tinka abaye ne ho ade a hye ne monyam no wagya no na person bisa se wo ye ne ho ade a kebedi se ne wagya no ye ne ho ade we dia ye ne ho ade we na acha 1 week se mi gya no enti ne wagya no wakomam patron ka wo ti sika ye ne ho ade o wi a 1 week wagya no patron utrimo osumo Mr Abraham aja mi madam trimo nyesum Abigail no tell me gya no ne fa sika na ade koye no ho ade ne nka fa sum no we esa nde onu no wadi nka abo ame first ena meka se mi ma anya ne ho ade obeka se me bu ni kwasi ma won so ka se me ba to kasa wadi nka abo ame first me ho kire me o me dan mo otema no o ma me e ba bi me ye dai ena mi si dan ena na mo no so nti ena me dan ne mi nu ma nyina da ahwere me ye dan o twa ya tumu wa ye ne dan so that first day ma me feel right asase wa de be hu so no ti on mo no ka chanse asase we na tumi anka ade a wo be ya ye wunti a ho gina asase se wo Abigail hu kwa adu anko be ka cho say Abraham wo ba na me betu na se we matempe oso no nti mi ntu die nti wo se abi ya ye ne dan we tumi anka de ne na che say ida say na komam no wo pewo na ebia no wo de asase no ena ka e ba betwetwe ba hu sugar mo ayi sure ye sugar mommy no pewo ananko de bibi ma asase no wa mfa nche me kwa amamu wa mi kotra no 1 year slow parent ene ko won fa bu a wo de aboa no fata asase no nche wa bra won ka sa Abigail nti se me maboa na se me ya papa mi kukuru no soa no mi wadansefo be de wo ho the ena make no there is something there it does na woman no pewo na wo nim ananko de ne baby ma o ada oni ba because what kosu woman ya 1 year na wo reward wa was wo yiri ntime reward wa bring want to me am yiri kwa na me si da na wie e na me paint no mo frame adwuma Abigail na be di madam it me paint no me call me di paint ni sha Abigail ni sa no e de o paint so ma be tu no pe na me e ka kire ni say ye ya baby ada e ye paint dan na ntime ba na no ka kire me say me fa paper ni mra no nko e change of ownership ma me ko du one man no ka kire me say what once asase no pe o who feel saying woman na nya dey say 52 sabre na woman no kra be hu na oni 52 meboa but still 87 88 we are 9 gentlemen woman can be say no pel ananse nko de ne baby ma o because when timi am Abigail kra adu ankyerɛ say we you disrespect me why me say oni ma bi kra da exactly enti pa no me kopim say ma me be ba bonte am be kire mo no make us say no pel
obehunu wo ba no na ye ne ya na ye bewie mom onsa wo say maami bia ye papa ti se che wo ye obone kra papa na wo ye wo no wodi wani beto wo si abiga wo hia no ye papa aden wo fo wani ento ne papa wo ye wo so mfa nche na montra abiga de o ye no onka no kra nkyere me e no no asa ato no num tu aka kyere me say adwaman na me si onum bɔ no onum bɔ no me wo so onum bɔ no onum bɔ kyere me enti on pa wo che na ye nto aso on pa wo che egu aware ndada wana ogu no ugu aware ni wo trimbra aka so ye no wade abeja no abiga na egu aware ndada enti abi wo so anya dem man yenko ma isa na dana e wo mu ne wa mani mana ko isa ne mana fi aka mi sum le fi on fra na onko han dama mi for ye na me ni ma mienu nu ye nko ne pa onko han dama en 5 years ne me kam ene won ka 20 years e mu na abeda wu be me na han dama no 4 years wa ye nyi 4 years no ntinche o se han dama me ko fa no tin tabo dan half ana no tin no ko da ya wani so e ja ba han tabo dama no by sisi the minister wo be dan behind tabodam no because wo share wo no dan tabodam patron and tabodam nim no ko da ye wo kai patron no be na metima ha man with tema because see am me high down with tema tu tema anso na pese otena pese ho na mi wo ashama ho na mi wo o na sa ashama de benya dan ye wo fo madam ashama dan sa abri de ebra wo no enu nti adaroma eni de kwan so ba bia wo bia no awia na waka me ho na ye de akoma mu nsam dwumadie no atoato wo bia e wo na fiefie mu utie radio a eye Akoma 87.9 sanso ena wo behwe bi e wo TV so a eye Onua TV ena fe Rabi 1 TV wo benya bi ahwe e wo so mo a mo behwe e wo Facebook no eye Akoma 87.9 Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 YouTube no mo amohwe no mo modern na mo subscribe page no na mia bell ne so ebreso a ubenya notification no na chese won so what to me awoso e de ama afoforo pi sa pepepe e na won so a wo hwe e wo Facebook no dombo aye na ema ye more stars masters no mane ensu sa bebre na emimia so efa ema ye wi a na wa comment na fe wa share program no e de ama ye enawie ba bia wo bia no wo mode ase ubetumi ahwe na wa share e de ama afoforo ama ye mum ene de meka che wo nyina ene se de ene na ote ase no na wanimu se owuo ntemotwe ema no anase woni owuo ekwan wa ema no owuo kwan no ewa ma no nso enei woni pakro no wato na nanom ewo ense do enu nti sabre ya wote ase no ne nyina ene se obe tutu wa kwan eye na wabo obra ye sanse owuo eda ho edema ye nyina da obi ni ma de chiemu asem imposimesini obroni beka se seconds ya eda ye ne mu obi enim nia ebeto no entu wo ho a dwenadwene pa na ebo abrabo pa nante nyame akwan so na se owuo no ebe fampo firi mu a wonso otumi enya baby ejina nyame ensha wawie se waye ne sa pepepe ede ama ye shane so se piwak natural health ya wode 3p garlic meshaba ena fe grow fine mojadro womo ena aso yasene ena awie akoma mu nsam dwumadie no womo ewo so edoso papa enu nti bomode na wonso bra Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 subscribe page no na wonso comment share efamaye na bibia enye kama na enkoso na ena no ye ne ye ma me bi edi nkomo wo fi ha ma ye to yensa ede frɛ bema no na ye frɛ sa akwade no na oka chese mamo nkasa mamo hamo ho na me ankasa meba na emema no a omukasa ombeba na wo mo ba no na wutimi hu se ensem ewo ho wo mo dwanedwane no wutumi no se asem ya se kwati ya wo mo nti omo mpeso ombeba na wo mo ye bold na wo mo ba ne de wutumi se ampa wo mo ewo ensem wo ho nti yenko ye maami so na onka na asam ne kakra enkyere ye na yenka ye ho na yento sempa enfama yerasa akwade oba mamu ahawie pacha ye na wo ba ye no kra na so wudin ne de sen me de Rose Nkwantabisa free hene ena ba ye meti aplomase bema last week oba ya wo de ne ba ye ne friend sen Mr. Sakode ono anate he pacha ono a na menshra
asamu a wode beto ye nim fa ye wura yi hu enam so ma ye to ye nsa frɛ no no eno an ye tie yo madam ase atie fo amutie madam ase sa me betie me si ye wura sa akode na tie no madi nka da matie fo ase dada enti kwa wasam no so me se sa akode me ne tena ye nhwe du nsinyani nna me ne kotena apromase ye kotena ho no mo se ye de ne maame nti me nkono aduane emma ne maame ndi nti me ne ye de kotena ho no na oni dan kra obedam nti me na me di misika ko ha dan na me ne kotena mu na me sori a ye no aduane a na mate de akoma ne maame afa ye de dan ya me ko ha yin afa ye ho ba asem efiri ho no mo sa kotena efi foforo mu nkwasum ne ye kotena ye nkwasum adwuma afa maame bi ye de hu me ka che me se ba bi ye ti ho ye de emwaye nti mi kunu sa akode ne maame wo asase bi wo kotie ho no mo yenko boss asa bi tenase ho no no ampani empa me hu be mai o kanokre o se yan ebi wo ho no mo sa ye kohwe ho ye start ye de kochucha ndua ye be gina dan no na ye de ne nyina ye kotena ho ye te ho no mo ansa na ohene ebe tenase ye na na brobe ameyaw ebe tena akonwa yi so papa yi chinchini be to me ho no mo bisa me se aha era me se Mr. Sakode na me ne tie ono na ne maame asase ne ye be tena ha se ye bo atakwa me dan ne yetimuo ente e ba se ma pa no betena konwa no so ne ye twitwa asase no afa ye de yi o de say Sofia ni na obetwa asase no osusu Roman for de e be si ye die no mu enti ekoye manso se mi kunu se ompene me omo ye de ontwa asase ne ma Roman for enti omo yi ye de ma ye omo ampene enti omo ye wanchi etutwe etu otwe nyina ebamu enti embra ohene ne te sa asem no no se e friend say di oya no onya enti onko ne krom ho ne nana nyameche ne dan na chi no onko ebo sasa ne biye de si wonmo ne de no ntena se na be ma ise onko enti ha ya na ope enti embra ye de yete honom no Roman fo ne de ba so mu tu ye no aye wonchi no e ma se ohene ne se ye ne sa de a o ma ya asase ni bia ma ya kotena se ako si dan na atena se so ti ohene ne de ma ya asase ni bi ti Roman fo no ye de ko si dan na mienu e ma ye wo honom no aye be ko no ye nko nti ye nam so mo mpema so nti o mu yi fence wo no for dan na chi e ho ne de yi fence wo ni free ho ne ye e da dan na chi nti ye da so te honom no afa ye de ya si dan no e dan no sie no nyina so me na me ko nsuo ne e di si dan no me ko nsuo ye bricks dan ni bi no mu sie atakwa me dan no da bi e no nko atakwa me no asase no ohene ne de maaye no odi cheye no ene ye ko si sa bricks dan Roman for no si bricks dan no esi so emienu nti be ma no twa blog ena odi ka ho ne ye 3 rooms ene toilet and bath ne ye de ne timu se sei be ma no akwa for ba aye no ho ade secret a minimum ho hwe me wo ho no ma oba no betu hye me so e wo dem ho e bro me nti mbra obo me de be ma no de ba be pata ye pi abonte no afa me afa pra ya me pra oba no sa ba me so se me ma pra ni nti ye mba mienu ye di besi ani afa ye de be ma no be pata no no fa ba no di ebo me santi picture no eni picture me twa ye eni we ye ekura me fama sister na ekura me den wa chechire mu ye eye den na sa akode ye ya wakoware ne foforo wode dua bebo wonsa ne ho ne ma chire mu ye ye ntias oba no be ma no etu ekotena baabi nti mbra me ono be ka cha me se me papa yare nti me kohwe me papa kakra na me sambra nti me kodu me papa ye kuro mu me papa ho no 2 weeks pepe na ofre me papa ka cha ne se one me ajai ena me papa se obi a me yare am afre se me yare ma akwala no behwe me kakra na wo ka cha se 2 weeks e de woni na ajai dia ene onti ase nti obi sa no question di otumi ya no afine wantumi ya no so fine na papa bisa ne se na nya yare na o yare na o ma me de ba ha no ma anti anka obe frɛ na ka che ne se o ne me ejai
ena ono ye de gina fo no so ano se wanya hoho won achi nti achi ro be frɛ me papa wan frɛ me papa be pem ne nti me papa ka che me se me mbra me san de mbra nti enye ono ne yare nti na ma ware ebegu nti me sa bae me bae no na me beto se be ma no onti fie ho oni fie ho no nti owo mu anu aba nti oba na me bisa nse na ote he a oka yem se ote asori fie na me se wo yare na wo ti asori fie nti kire me bi kura asori fie a wo na me behwe wo me ka obegya gya ho no ma me kwa promase aba obekọ na onsa mba biom baby ete so ye na ye nwuram tu ne ye de yete obekọ onsa mba saa no de ye de ye me nti oye saa ma se ya meme nti meme ye de me fi ni biom afa de me de mehu no na oba bi ye de ba fie ho no mo na oba baby sa me o hwe akwasi na me se akwasi ye ndi fie ha me baby owo na mi bisa se de asama no ka na fe ye de mene ne na ye adwuma nti o de mene ma kwa jusu dwom ne ade na oba ye ahomete na oba no de tete me ti akire na me de mi bisa ne se na de asam na wo akwasi wo ne ntam nti na ye de da bia wo ba ha na wo bisa me akwasi wa fa ne de na si a ene ka no kure de akire me se bia mi hu no ba oba no oba fi ho no ne oba no oba bisa me se akwasi wo he na me so ye de me bisa se de na wo ne ntam a oba no oba bisa me no se one ne ye de na ye adwuma wo ajusu jo oba fa ne mako eyi na me se na wo de hu na wo ne ye adwuma wonim ne number na wo be frɛ ne na ye na wo be fi ha no ebe wo di wo hu di wo kunu na woni baby ye de wo na me se ede on si ha no mo bio ena ode koye ti ode koye no mu ana sanyo okoye no ho ade no na me so minim ho hwe nti mi pia bonte a na amanfo ye de ehwe manim na omo ye do mo hwe manim na omo hwe mi hu ade kodi amaye obi anso ntumi ye de enfra mi bisa me se na ye wo na ya ye ho ade ana se bibisa obi anka bibi ankyere me asana ni nua ba ko ye de wi eye mi kunu ni nua ewi oba ye nti aye no na oba ya ansa na ntokwa ye de besi a ono ni nua ba ko ode ka kotwi ne enan ode ka onunsa e de ono ne ka dravu rough no ode ko boy no ne ka e ma ntokwa ye si omo ntem nti meba ayi ba bi a wo ka kire se na wo pa wo woni sa akodi akini ya munya bi nyame adu bi ma wo bi na de ni ana eno so ka ho na ye friends 2011 na sasem we de esi na menya ye fun enwo no net ho no no ye ma chini sa anti IPT na me koy so fu bi ho no no o kire makwankire na aduru kakra bi o de mame a na me benya ye fun ni bie nti eno no so ne masam a wo ye nti onu pie ko ba koy da oba fie na me ka kire se miniska nti o ma miska na me fanto aduane ndi ena o se onu kra wan fi me mpo na wabo wan fi me ti na me so ye na me wadwaye na me dwaye nti na ntoma bomi mu nti bro e de otutu okọ no na minimu se de okọ o mba bi nti mi di nachi eko edi nachi e de ko du junction no so ti junction no so no wa stop car o be fro pepe na me so mi du ono na me so car gate ni mu e won mo na owo mi e de me de ko to akire ma me ko hwe ho no no e ma me ntoma e de me to me fra me pae e ma ma da jai de da ho no nti amafo hu se wa da ja da bonten ohui bra sa akode wo hwe ho a wo ho e pae no na wo ne na tena ben fie sei oh na me ne na da tena by that time ya tena bro enfiedu be ma wo ne na struggle fiedu timi pia o ani ebo form ani ma wo ntoma pae ai sa akode hu no se wa da ja da bonten ohui enkrofo so driver ni so aye de ofro no ka no so ye de ohui na ka na ma na ka na nipa ba ko bi na tim e taxi ana hunu wa da jam ai sa akode tumi wo wo to ho e ma wo ntoma pae mo mu hunu wa da jam ai yo ena me sorry na me ko fie nti wamba sa nti me sorry a na ma fa ma fidie na me ko kokobe na ma ko adie ye nti da kro na
na fe ye de me ho nye mi ye na me se ndie sa de ndɛ de me ye de me nkwachima nti me wo fie ho no ma na fe ye de me te se mayase ewi me sa na fe moja start de tu me afe moja ni tu me na fe na me ye de me hu de me ye nti bra bi ye de wo ho no ye fra no bra chum na me fra ga bi won so aba betena ho no foforo ye fra no Mary na me se on fra bra chum ma me nti bra chum ba ye na me ka ye se ne le ye me nti on fra akwasi ma me o fra no wanya no na ade no guso ye de ye me sa nti ga no na de me call hospital e wo bom so nti mbra ye kodu ho no mo se me nko twa scan no twa no mu ya fra na wo mbada etu wo twa no wansa ma so mu krampeja o wa me so me mu ampeja me no fro ne ka koy wa mba sa da de na kopim se wunyin se ne se ye ani sa da de na ye de se no na o be fie o be da fie nti o se pie koy no na sa ade ne ye de start wi me happen na ansa na sa kwade wo ye ho ade Pacho anya me ho ade. Woni ni tran fie sen. Me ne na tran fie du nsiani. Fie mu ja ye nya sen like montam tete ye nya sen. Ye ntam atete se ye de 4 years ni. Montam tete 4 years ni. Na woni sa akwade hwan na anyini. Oh no wanyini ache me. Wo fie sen. Me wo 50 se. Wo 50. Okay. Oro ache me 5 years. O ache 5 years. Do no wo 55 years. Na be hunu sa akwade na wo ma. Pacho me hoda. Na masunya madwuma. Upon me ho ansa no no be hu me ene se won kora abrem nti hu sa kwade na wo mfie se mo start se mo twem okay me hu no na me wo 35 years 35 years nti na oba madwuma mu osori a oba madwuma tumi betra madwuma mu afiti anopa ekopem ekopem wanwumre obetra me so sa nti na me master kora ka se Rose se wanyini adu mfie peso na be ma yi se ne osi ye ide be se wukunu no nti ye de wo de ja bibia na ye de na me se me mpene so pokora na me ja bibia na me se ne ye sade a me ne betena ansa na ye de ode me ko mi groom ho na me worry da ho na me worry da no fa be ma da okay ma fa be ma da de oh okay but be ma na won ne trash awo na ma then de ma ye ma dwen se me de me se by that na me ye de me sua dwumanti nti ye temoti nti me ne na anfa ye se be wonti me ni jaye asana nti won sa kwade etra na wo be wo starting no twempra na wo be wo se 35 years and na se wo mfie se manya 50 and when you 50 October. Oh, okay. Okay, 35. Okay. And now when I turn 15 years. Oh, okay. 15 years. Na say I say when you need to feel. The entire man you need me feel ni say. Yare de be me. Yes fa blood. Edam yim. Eno na nature say every me moja wo say me dan you ne. E ma me dem ma twetwe ya yesi na se ne fibroid ne ba ye nti no na wo ebia de nti a ayi yewra sa kwade fa wa chi kofa obai wade ne ebia yade ne ma wo ye no phone nti na wontumi nyi ne setase enya ne sa ono kura da se ne mba pe kura di on trafie o pe mba papa nti na make an mese wo yi ne setase no a e ma ni yi kira no ebia nkonkofa ba ti ebia na wontumi nyi no mama entene sa mba de ono afom no be keka e de buro yi omo a ni omo a de awo bako ni e de omo a ni omo twempena kra e de jai fo kra e de good enti die na e wasa wo ya wonya etumi ma ne kwa bonten e kwa fa sampra bebrebe no do me de mintumi hu de me de me ye a ompe anase de ma ye na e de otumi ye de kwa bonten ubu no Pachan. Ubuno. Mi bunu pa. Unu aduane ma no. Oh, aduane die. Ono ana etu ho nom no. Ompa bonti so aduane mitumi nu afufuo kora mprensa. E de ma ne de edi. Ono na aduane opeli fufuo. Ope fufuo ho. Beba ye beba o kan say. Me busa se ubunu a wo kan ane no. Sa kwade se na wo je so. Jesus. Was it Jesus? Me bunu no. Mama. Ono betra ha no makasa. Sa no beka. There be said you can Jesus ni chese umu no. Sa. Na na wo bu de. Mi bu ne pa. Mama mi bu ne pa. Mi bu na nka e de me ne betumi atena fie du nsia.
mfie dusia mpra twe o wanya me ho ade o na edi enti na utumi ye den obi omu ho utumi ye den wo ne tumi tena mfie dusia na Rose mami metenyum bi anyuma no ba makai waso oba papa ne ye ne ho ade ma Rose wouldn't that have over 15 years adan na ubo no wonu aduane ma no mi bisa wo setas no wanka e ka ho bi mema mpeda bia da hotim meeting yes eno ye missionary o sadie ba de be se wo mo mpe e bia wo nso wo fie kwa ni mu iti missionary na abaye mami ente ne sa ya kire me stars a wo ma no mami e de me stars de ono na te hono on ye be ma ono stars e de ope no o betumi ya kire me se bia stars we na me me pe na de na o nkire me a tene ne me nim style ya me me ne ubeye enti cheso ono no enkire wo o nkire me na wo nsua mami ye nyina ya nkire ye yo yesua na wo de wo nsua bi oba no wo kofa no oba no wasua o sa mama ende say style one first style da mbetete me intimate me nim style bi da me metimi ya atire na eno Rose mama enti da bia banche da webo what you say enkwanta bisa many abri o mensre many bi say amensre o me say enti da bia banche da webo banche da webo what you say Ma Rose mensre ma Rose many abre na be ma no ha eye bunga munti mensre me bisa say me ya warrior program and now your call programs e mani bi ka wo mo de ha wonom e mema ni bi ka de ha wonom enti me bisa say anya bia no de bia banche e da ho ebo ana ma me bisa ne said style ben no ye de pe de man yama no na nti okofa oba ada na umisa na say mikunu style ben na apena menyama me na me ko bisa no sa bre na wade no ejina mu no na wo so ubisa no say style ben no pe ma me ye style asem o ye style asem nti no e de oni mi jai na die nti aka kire me ye style asem ono anka say de ohwe die aduo no a awo ne ye de ma no nti na de na ifi se bia ye de odi jai sa ai stars re bi suit me ma wo ba unim ya ma me nkire ate mate enti awo na e ma ne nti na wo susu se sa akwade agya wo sa na me de mimi susu no ni wo ko ye no awo ono mene ne te pokra de wa ko fafa ma wo machi awo ba ko ajuso asaman ene dome abra wawo ba ko wo hono no na che say problem no e wo fibroid nti na wa ko ye operation no pa che mi ye operation nti da so da ho nani sa akwade mamu ha emu akwa ba biem I just want mama. Okay. Oba wakofa no na odo no. Was what meet better na adwumembra wo hu ne foforo. Afi eyedan. Yo mama, me da se. Enokre said waka no. Se bi obi ni ono ma wo tiri fo asampa kwado. Ma ko wado ba na apɛ no. Ansa na bia wakɔ se ne pɛ ada bi disa. Me hu no foforo. Sa no waka no awasafo. Na me so me ne ekasai efa awale mu. Wɔte ase ɔfrɛ ne papa ɛyɛ list bi ɛde ma ne papa ne papa de ma no sɛ ɔmfamrɛ me me gye list no me yɛ sɛ mate me yɛ ho aniema ama papa no afei maame ɛtena koduru baabi no maame no ne kasa yɛ mu no na ɛha dwene ne kasa yɛ mu no ɔmu ne pɛ wiase wɔ sɛ wone ne kura di nkɔmmɔ a asɛm a ɔbɛtu ama wo no mama ɛnyɛ sɛm ne tia ɛna meka maka manum sɛm nyina da maame ne nsakyera na yɛ okuma se asa ɛne wɔ amakom ha ana yɛ tu firi ha data na me wo man no wɔte ase na nyame kyɛ no wɔte ase enti ɛkɔba sɛ ɛyɛ bi papa no wuyɛ no ana me yɛ sɛ ne maame sa na tɛde a yɛbɛtu akɔ yɛ no ho a apromase na yɛ akɔpɛ ɛdan ɛwɔ hɔ ana me ne nyinaa tukɔ yɛ ti yɛkɔpɛ ɛdan han ti sata na me yɛ adwuma ɛwɔ some nti na me run shift bo ma timi kwanapa bo ma timi kwa night tem bia me kwa night me fie no na ifie de tututututu oni fie wura no na nya asem ketwa mama me twantro da oni fie wura no na entokwa da mu ntam eti edu ba bia na me ankasa no na me wo ho sada de ma ankwa dwuma ntam na me wo night di de na me wo ho se na me ni fie a ka ma me no kokum
obaya wati we efiewura no wonne no gidigidi oso metemi me gina ntam sei na me pata ma me ko ka wo ya hwene afiri wo ane kwa bana me ka no de na se yaka waso de beba ho enti na nyansam ketua na me pata ya ma me no wote ne ho ase na me ka bi kire no anche ne otu yen na because you will feel back to was here. Na nkusu kire me maame no. Na maame so oni e momra na momra me ka ye ho. Fine. You never nyina asa de ko maame no ho. At the same thing, na maame so sa ko ye no fie ho. Ama ye tu kura na maame no nyame anim na me kasa maame ko de praye. E pra maame ti me bua won kan ho ma nyia no ansa. Kwanta bisa. Maame de praye pra na ti. Anasa maame na ba praye pra ti. Ho ma nya no. Wo se yi we ya no ansa wato aso. Maame, me pa cha wo. Na obi ede awo ede twa wonpoa na wonya no bone bia obi foforo ede betena fie ho na nipa na de ma wo ede ka kire nipa no na nipa kro no ede ebe pementokwa de awo ni bedi matama na ntokwa si a me na me ede me kopre mo me sane se maame ye tu fi ho no ye ye niema no maame ne de praye sa praye ye do ka ho asem yi maame ne de praye ne pra machi ye nyese bia me na me ye de me kofa ntokwa ne ye de ba ye praye pra wachi maame ne nana e kwase ni sa maame ne de praye pra machi wo tu fi maame tu amesa pra wachi maame ne de praye pra machi ani ye de praye pra wachi ani o de praye pra machi ye de praye pra mampani bi a wantwa mu dada no echi no o de praye pra machi because of wunti maame na nya ne ba bi ko because of wunti adono na maame kasa enyo no na ko kan ntokwa maame se de ne de praye pra wachi ade kwasha maame ne nana na edi me de echini se me de me nwo ena me de me ka je se me nwo a onye de mfa me ko bebie de ye wo na ye de me nwo ena ye de ma ntokwa ye de si na maame se ye ntu fu fio kwanta bisa ye tu fu fio ho no mo ena ye de mbra ye de ye tu ye tu fu fio no na ye de pramechi mabro anya se etro bi onu ti ono kasa no bru nua na koma eche be ma de so oba be ma mama kanya ekanya be ma no na ye de na echira me duabo yes abe ma no ono de mama no to ono de na echira me duabo minim duabo na koma ono de di kan bo me dua ono de di kan bo me dua ade utra ho no se kwanta bi sa se de esi ko dua nie wo fa sia no afa ko sia wo ma so mama ya wote we andan kwan be so na fa kire ho ono de minim duabo ono na bo me dua embre bi ya da ni sika ono wakobo aba mama ntemi se ma wakobo aba ya ka so na ntemi se ma no wo wi ade aka no nyina nam de awuram ye ntie ne de no wo no eti enam so mama no de praye praye ya chi na kasa so no nyamu no tema no wo haye no me ni sister ba ko ni fie ni ana so fie ni ti ho no ka kire me se de wo yire esi ni fie ofo hen ham no adana abusa asase ni bi wo ho no no onko penua bi nsisi bi so na onko tenamu e wo ho eti me hwe din nam so yo mame wo so mama adwene ene emekọ eti me ko bo bi mame no mama ne se asase na da e ho no no mbese me ko bo sesin bi si wo na me no ba no ekweteremu o ma popo muti because of o munim de ekoso ana me ko e enti me ko bo sesin si ho no e nyina egwom se se makọ abonten ko akotie asem bi ke bi amhere no na makohu akata asem bi na bi mame me ko abonten no se na nkwate ye hey na twede dan echentomam mame obedi matemwa enti na me ni nkomo me ni wura dem a ye ni nkomo kwa so ni di nkomo na dan ntokwa ye ni nkomo ana ja yegu so ana kaka sa se obi ba machi no obi sa mame na ukunu wo ya na adane ntokwa sofu bi e wo ho ye fe na edansia na menim ade na sofu no obeka bibi akyerema na na oba obi sa mame asam se mame mpacho ukunu wo de mame ne ye no ati meme pia bonten no ana sofu no bi san se bra ana no me ba wachi o sa ka me ma ba bi ni wadi nkomo na de oyire keka kyerem na sofu me se mo fa na sa mame na sa na tie enti de bia mame entokwa esem fu a wo hye ne nti no wo ho bibi ba na ye bibi sa wasekra na ne oba me pasam se de pa me pagoro me pasam se de pa me pagoro me ni obi anka sa da me ni obi so nko so da abibia so me pe jokus enti sa me note na se me man fakasa na jokus wan hye wa oba mi station wa enye obi ko na be ka kire wo ense bi akasa ya me kasa na no o mote no ye tie mo pa yetie mu pa to mote no no mo me ni obi ni ntokwa na se aboa kwase dabi me no nyina ye be ka some se de ba mame yompe
so me to me any one tra because me wo dom ebi no baba me nchen bia menya hoho kura ba nchen na e bisa na amane no ko hia ma me be bisa no na se asem no kura ya hoho ba na hoho be mo wo ba o onse me de me pa agro nti ebi no timi boys go timi ba me ho if you boys timi ba me ho no mo so mo be sra me ba question say ma me be bisa wo mo no na adane entokwa me ye bibia ma me no enye ne fe me ye ne bibia enye ne fe na nyinse na wo ka ho asem no me ba so nyinse na wo ka ho asem no enye no kure mame wo enye no kure hwe mame kasa mame nyinse na wo kasa no enye no kure me ne tena ye no onse be ma de ye nante but ono okoba bi no kohuma bi anu afre me odi me ko so bi wo like baby sense cheche sa wo bi asofo bi ana kremoni bi odi ma nante kremofo so bebe se wo pa wo fine okona se bi ni anu afre me na me ko ma me ko asofo bi obo na de me ko asofo bi wo okay ama asofo no kire me se ye fa abro no mamra ye de abro okuma abro ma e de abro no o hia abro no ma no e de ye moto odi ye koko me na me tiwe na me se me awo nti me di se e ko ba se wu a ekoko me kwa abro no ai sofro ka se mo fa abro no ma me to abro no ma eno wo hye no ye moto me de fra koko me di because of you we walk question wo on no cry ma me bisa ne se sa ta na so mama no si aya me wie me ka kire me no hobi mi David na sofo no na me nya na ho na sofo no sa kwa because of me penity eye kwasa me wa no me nkasa enam say awona ye penity no na sofo no ye sa kwa kire ma me trance na praye me nansi praye so sei na me di aduane no dabi o sofo no ya kwankere ma mumienu ana wo na wo ko ya wo se me na nyana na de abro no man ko ye na sofo no ye say ye ntwen me wo koto wa abro me nyana na de abro man ko na sofo no say ye ntwen na wo ye aduane ye bibia ma me di na ade bi ewo ye wo me edi a sa de no enko ne so bi nyinsa na ebeba na me kodi sa aduane no me di ye na me ba ye na kire no ono kwa sofo no kwa sa ma na sura no pa bi na me se onye tin bi e ma ye nom tin na wonya ma ye nom no nyame nko anka baba wo ewu tom so wo fie ho na me nima de kura ye nyina ye ti wonu wona ye tin no me nka ho bi wona ye tin no ye nom tin no ade won sa baba wo le kwon ate eko akire ada ye obi aso ni fie ho na me ma no so dese e fie ba ko bi wona me de ko ho no mo na me se mo mo mi o na se na ekwaso ana me ma wo mo ko peka e ba ye ti me de ko hospital ba ye na afie no be chem se sofo no man oil na oil no odi gu tinum ana ka wo ensem bebrebe mama ne tete me bebebe ekamoni bi wo anwaga ofodu krom odi me ko ho papa bi tin no wo abo ho san yin ne ba bi odi me ko ho ni nyina chi no mama akosi ba so so a mama so mo me o sori a o mama so nyume o sa be ka chem se mi ameti woyi ma se wo nyinsen na so ma se no enya no kore se me ma se ni nyinsen onyinsen be bia da onyi bi da ma me no onyem e bi si da wase no onyem ma me bi si da me bi si da so me nu ne fa me no be 10 years na me dance ni ono da ne me ko bonso 10 years ne da yenko me hun yenko be bia me pa cho onyem no bo na mane se me sa kwadi se me onima ma me obwa ana de o kan asam so no na me wo me ne wo ba bi tena enti na me wo ba ba ko ansana wansu e wono obo atra se no wonyim o se no wonyim o wansum no mama mansum no na we me su kosu me say mama bi ye da wo wo so fe gaye mama ya friend antiata ne ba driver ni car na ofro anya no kura obaba o sume anya no kura mama tell sum na anya no kura why na wo hobra wo sisa akwade sum wo me say mama bi ya friend antiata otonam wa apromasi jom ne ba driver ni miminim ni fc ya friend opoku o sese ono car na ofro ansa na sa asem we isi say so say ya boa wo bia tumure na obaba doben me na we station me boa sa asem wo ya me kai sa driver na ne car na ofro ne car na ofro ansa na sa asem ni si okay anya no kura o pese wo kan sem bi eto so na wo boa mama hwe mama wo gina wo num yi betima bu ni kwase a
was like I said, was like I said, and then the correct mamma, some about me, and me. When you young come pay, get an amiable seno. So imagine if you, at the end of the media, no, me continue to be, and I could be what from me, but was I mean, me until my Jimmy. Maybe quite a visa, mammy. You saw what they say, baby, I will be papa where you will be. No, we do what you or one now. Sabi, I don't kind of question, Jimmy question, and bibisa say wokwa wose sa kwade yeseme nko awo wo friend no oba ono wokọ pa che an baby abekọ bia no ono wokọ pa che an so fi ma wo oyere ma wodi gu timu a nka wonum ya nka wo nani sa sofo no ka se abro no ma no mi nka ho mi ni mu ho asem bia nti sa asem no ye esi ye no asana me ka kire no se sofo no Emma me toilet, echo a minimum adekodi odigu oil mu. Enti wakata me say, mama ndidi ansana manu oil no. Enti me ya aduane ni ready amba bedi a ansana manu oil no. Obuo na oka no. Enti eno na ubisa say obu no. Minnu na. Ah saa de ne ye de si wo makwa mu nti na ma me bona ma de say saa sofo no na ye na de oil na ye de. Emma me na we ni si ya. Na kam so kam ma. Ebe ka kire me. Na kam so kam ma. No ye de ka kire me say. Ono so ye de. Ama na ye de akoto abronoma e de aye moto e de wadi koko na afen o ka kire me. Moto na wo koye yedi ye no. Enye wonu o. Enye se bia ono pa kwantwe atu. Listen well. Enye se na dwuma senti e na ye ma no abronoma ho moto edi ye no. E ye di enti a ka kire me. So say me ntia by no one can kire me e ya won ntia etu ko kramoni ho na afra na wo ba mi bisa ho enwaga jansi emu ba bi kramoni bi so mi nim no o de me ko ho mu sans me bo a o de me ko yi o fori krom enye enwaga jansi me de no ko yi ni nyina ye awo no ani good enti bema woni natana mu nyina mo pa awo wo bi o wa ma me ka kire oba ni bekini ofra bema na etronye entwa tronto me so Enchantront me so. Ye try ye ya. Ate na nyame oka ya ho. Mami. Nyame ka ya ho. The same be man. E besi den na bra woni wa bre bebrebe pa wo no. Wo be ka cha ne say wonyem busumi mienu. Na obesun wa ma nyinsa. Enchantront me so. Mami e no kura. Na nyame ka ya ho. Me de menka ono ti ji ho no mo obetu asika no meboa. Ji hon me say me wo fa na oni ne ye da ba ji hon me say ji hon baba ji na kan wasem no nyamotre obi so masem ji hon na o ka jam say me ba hon no o ka jam say okohohuru na wodiem e wo ji hon awodie mu de ye first one mama kasa wasi okohohuru na wodiem e first one na wodiem ento okohohuru na wodiem no ana wo fa ka jam say okohohuru wodiem no wie ye no ontimi nante etimi mpeka e mefa no obo opoku no me fa ka e ko sa me ko fa no etimi agimi mama me agimi e me menye no betima yesa o sori a wo mume ana ka yo atedi a eye fa no twa be ma ya goduro no ma bere me tumi biem ana efie no so a o se na me ka efie no asem first one asem oboa aha efie na wo kan wo asem no efie na wo kan wo asem no o se na me ka se me sister na ma me ekwa back ho no ma na me to no eti eti ho no ma no ana infa se woman fo no sasa da wo nyina ye busuya no dia ana wo he no e ma so bi ani no kwatete ye eti ba na yesu ni akwetena dada eti maame odime de ne ka ho na maame no wo mo ye ntokwa bebebe ana abusuan kwa wo he no se yenua no bia wote no akwadi roman fo no edie no mu enti die na wo ye ana wo he no twa ba bi foforo edi ma ye se ene sa na tedi a ye fa wo na roman fo no omo nya ba kuro mu a nso omo timi ye enema bebebe enti maame no wo mo nkasa enti ye de ye nko ho no mu na ye nkotena ho ana roman fo no ko bo ase eto lente no ma me ntimi omo feli wie nti wo ma fo no feli wie no me na feli ye ba omo koye no almost be 4 years no mo ma dan ho na busu no so ye wasase bi da ho na me fa asase no ma busu na mane na me ton ye na me di gina dan no so gidigidi na me di complete dan no e wie ye eti abusu no hu ne ye no na omo e ba ho no busan se
na plot na da hanom no ewan na se maton na me desi edi oma kura chi me koton mu se adentina asem ne mafa asase no na ma mfra busa na se me maame no mu nyina wo tata na maame no mu tiase ade na ma mo wo mama ne na me timi de me pe ekoya asa de no ntimi kodi santra 1 week onim de koso nyina eti ema wo mo asa adwene ho ye se de ya ase awie o mo ntimi nkase bia sei ba o mo mama ya wo ese asase no ana dan no enye me nkwa me dia ba me wu a ma me mfa ma me ma obi abetima be sibi ato aso e wo ho enam so me ni problem ba se de be ya me di miti me nya ba bi di miti ato enu ntina e ma me eye de eye sa de ko tan ba bia ya na enkoye ma me ne yatu me ena mo si yo mate eti e ba sa wori jaye ekwa mu no ana wo se sa na te dia woni ma bobla eti obran mu no e wo se mesumu enam so wo enokre mintimi ka se tra me ne watra no me gya wo sa ama wakọ enti ye aprapere ema wo de me kọ Force FM omo frɛ me ema me kọ ho omo bisa me se de tiwo se de dia ayeye ya na omo ye se sa te dia me kọ na de ma me no na komat epe no me nyi kwanyama no na me da o mase ene kọ ye eti ahemfo mienu ebe ka me ho we ne papa ebai ne sofo ebai me se me nuanom mienu ebe ka ho ama ye nyina kohia da mu se ya a ye nyina yete saa eda ni mu enti ye kan wie no ebisa maame ne se obeje me sei ana maame ne se obeje me 100 million satan so mama na emu odin ye pa na nya asem ketwa eti e maame sre so ema ye bobo ya ma na kosi 50 million saa 50 million no ana me force ye me sre wo mo o ma me mpele machi mra na me pele machi timi ko na me kwam timi ko wura ma na me nya 40 million na me de beda wo hene no nti wo hene fra na wo de ma no ana wo se onye seska no na je se manya ni nyina na me se oh on se this time no adwuma ni ho so ho no nti we kura no bosia na akwaje ni wo nkwafo ho no mu a me de ba nti so mu na ma me bre na me fa 1000 no emra me soso na wo se wonye na me sa call ba bia First of mo no de me call ye no na me ko bo mama ne se de asie nie na wo mu tu nipa ba ko e kam ho no be ka empene o ni papa no ene ne sofo no ene ahemfo no mienu ene me so me nuanu mienu e nyina ti da ba ko ana o ba nti wetia ne e kasa ye nti ye pa na cho ne se oje 40 million no ana o mbisa me se na tamben ana 1000 no e beba ana so won se makwaji loan ana mdia ba afena me be kun loan no nti mo ma me 1 year na ma hwa we na ka message foforo na me de ne 1000 na yele abre no ana ye nyina de sore ye dampa ni fonase ana ja ye de sore ye nti mi goso a me pem meka nti wo mu a na maka cha say ma me nya misia no na maka ma me nya abotre o na osika ne e de ya metua ma mi tiri friend phone so na wo friend phone so a na koma na sore pa na nya sankuto otimi kasa saa kire me nti oyesa no a na ja makate me phone no eti wo mu a na mama yade be che me eti ameto no ya ya me operation ameto enti yade ne che me no ekotwai wo living waters parliament me na kwa fijase e ho na ekotwai ni nyina onim enti me bae no na se wo se ka me transit kakra na nka me ho me ye yenu kakra sa ba mantumi na satan so na akobọ bosia bebre omo koye operation no akoye ka enti ma me sori se me de hyew e be ya adwuma na metuatu amoka no ayere afiri ho enti me guso ana me pere me guso me pere enti me hyewa de me kache wan se ma me osika na nyabotro na enti kaka sai na bo afena so ma 1000 na so sa ya ne de aso ya na me mfa sika na mfa ma no aso mama me ntwantro ya no a wo se me de ma no aso na me mfa ma no na se me tua me loan no enti na me kanye se onya motre na be yimbam kakra messages kan bo na me de ama no wonyine se wa ya wa adwen se 1000 de wo nna gya wa ma me nya ma dwere da me nya ma dwere da ma me obaba me nya ma dwere sa da odi me na atena pen me hunu sa man tua me hunu amintumi mfre no ana amintumi kasa no me to me ne nya aka me chia no aso chia me de was komo asem ni die no me ni di enti me ni asem bia okay beba kwanta bisa amen waje mpata ashenika waje 4000 me pa cha yere omo ko ka asem no omo bisam ani maje 87.9 Kumasi waje 4000 maje aka 1000 enu ti na de ne ba ha ye ni ti na me de ne ba ha edi ebiem
be say me na ye japade nti ye de on fa me de ma me asisie wom every say ye ko tena asem no e ya me mfe no mo ye de mo de ma me a sa 50 million no na ka pesen na me say me je 100 million no hene na ye de fo so a hye me e di 50 ma me 50 no pokora na me ka me ye de me boy one ne yere ne ye de bo me no me call hospital ne police station ni ade no e ka me bo 8 million me say on fa me 8 million ma me asa na de ye de be sumi no de sumi o hene ne say waka ni nyina ye de bo 50 million afeye ye no na papa wo ti mu bi na I not mu bi e di asem e na wo ne wo papa pie ye no mo kwadwe ne ya mo be ka kire wo mo ka kire wo mo say 50 million no monte ase ba bia wo gina na ogina ai e ka kire mo say menye 50 million no it is then na wo papa so timiti ase Emma, what you see, I'm concluding 50 million, 5,000. Yeah, they better not say, and I made a major say, after all, now say me tree, I made you a year, me qua, Nanka and for so, until you don't first can mammy. And all the 40 no mammy, the 40 no crime is a mende. Or the side call police station, on Motia, you know, say on family parameters, here didn't say on so on day. It's your mother by Mr. Mende, Chinchina, almost a mende, say Mandia. I friend said that honor ebi akron for cry that baby ya na ma me de mi so mu enti na me no me ne wodi ane ka benye enti me tell you say wo bonyo 5,000 no so dia na wo gi wo 10,000 and na 5,800 dia na wo se wo sinkete na wo ka che wo hene ne say wo ne be ma na nante ya che enti ne wo mo ka ne de unsom ti se wo se ontumi e ma wo 10,000 dia on fenisika na was on na wana mo so but wo si ase wo ho eno papa jitum now na ne sofo so ka ho sofo na ene abusa eti sa samu we ya o ka se abusuan I plot o ko fire o ko ton ya oboa yen ka sika na sam ne yenwie oboa yenwie me bisa se ene ese de ese wo jitum mu empanifo nanim na ma conclude ne 5,000 dia ene na ka sika 1,000 obetua so Mami, say ye afi no o hye no. Afi ne ye so broso 4 years ni ye. Nti ya beje. Nti 4 years no. Nti ya beje 1,000 ama. Me ye de me sa sika ne de me ntumi ye de ngene sa. On che edan no fa me de mami. Nti wo mpe sika ne biem. Me mpe sika ne biem. Wo pedan. Me pedan. Woni ne koto asase no. Asase no anto ohene ne de che ye. Ohene ne de che ye sa asase na ye do kan ai o ka se. O ko fa abusuan asase ton ye oboa. Okay. Krono no mo ko boye oni kromu hofo e bo krono eto asase bi na e ho ba asem eno hofo na bo krono to asem me kunu eni e de kromu hofo mema bi e de bo krono ntie de ye chichi omu nyina e de ko hyemu nti sa time no musika no di bi o se musika no mi di bi me na wa fa sika no bi e de ama me ma hu say de o di bi e de me ga bi no ko fa no e de o be fine rap brown and na ko homa o se no ko oh ye didi na obo ka se na mo di se mi bisa question won fie no wo so was saying 50 akaka na menya enti se mi bisa asem na ntu chick mame asem ye didi mama aya mane ha ne kasa no sa na obo wa ko homa pacha exactly ya no se ya mame na komo ne kokaba ne nsam sa nti adawo ma enti ne se kro no se kan bi no de bo ko homa homa ani ko ko fa ko fa ko wi ni wa se chi ani ai mi dibi odibi enkanwa aya asase no mokoto na manso ba ene ya che wo ukunu woni ne tena wo hu se obokro no omokro no what is obi abeka cho se ba bi okoye adwuma kra na obi abefie ne master abefie abeka cho se ukunu enua ma de debi de na aka se kro no ebi si da so no ide na no aka asemo ya no kan ne ma me ko ka se omko bokro no e no ide odinya na sase da bi ide ka sa asemo we ye de kire amanfo asase na wo pa bi sesi anase de he no so no na ide ode e compare we say e friend say o toye e ya busunya sase no ide no ko fa e toye na no nya busunya sase e ya mansa asase e no ko toye papa ye mami misa papa yo adwuma edie na mo ye ma wo hene no otibi twa asase edi ma ohene no ye ni nua e ya kwase ni nua e no ohene no soso ni me
opema sempa ohene ne mbra me de obesi so kura me kompai bo o kokobia omutu mi hia me kwan mu kura de fa me de me de kontu oni me pa ohene ni behu wo nani because ohene ni yesa akodue nua nani busuani nani enti na yire no tina ma ni behu wo nani enti asase ye 7.9 Kumasi mame mame ya busua sase ya busua sase busua sase ena de ma ni nua se wone wo yire entina so because mutina fie we mu a ni yatumo mutina we ya ni yatumo ti saade a ene ye wo asase dia ye ntwa bi na mu nsi dan ka bo sese na na o yire entina so adi ho wo yini ntwa asase nche wonimu wo mame wonimu wo hwe was metwa asase ya chewo fa ninti bi da kwanta bisa nyuma ya mame ninti bi da mame inti me bra na me yere mbebre no inti eno ne e friend say abusuya asase no a ohene ne de ne nua no de ma mo se mo sesense so no edi a ade na mo yesi abusuya asase na o kan ne mame de ne e da ho sese ya o akofo bi e da ma na betena so no odi eji asase no asana de si friend say 3 rooms sisi so no so enu na me de meka say ohene ne de eche asase ben na asana onu side koto asase onu asase koto asase obeji 3 million wo me ho ko yi free account e de man ko ye ho pepe enu so wato asase no atwa kakra bia de ato no sa kakra no so kro e don fa mame a onu ye de ka tell me say de oni asase bia o kakra ne da ho ma do so banchi wase asase no edan ya musi so no kra ni sika efia musi so no ni sika wo enya no kra enya no kra enya no kra me ye adwuma me ye aduane ma adwuma yofo o ma ga bi srem ni bi ye de be ko so kra ba ko o ma ne be di sika no wo me ho sika no ye de nso sika na wo be di wo me ho no kra wutu ya minim notie mama manyene wasiri tusiri kwa minyi bi da mama ebisi da mama enna sabi ma yade am yade mo president ene na mama menye bi da kwasi abu no pese obu me kwasi abu pa no pese obu me kwasi abu no obu me asam se dia men sire ni pa sika da wo no ho bi so da na bi so ntome da me kanya ne me bi so ntome da na me da kwa menam menye bi da wo me maybe so to me da wunya kire ni nwie mama what me go force what me go nshira okay ana wasa ni nyina e de entenam kan say aka me just start rombo fo nyina nim sasa mo ya me kai ya mo kro ba de ba kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumade no ena maso egusu amutie onua TV e twa wo mo ho akwaje won krato aba sema obesan ababiem na bibisa wasa mese wenyi ni se wo bayi wenya ye frango benti ena apese obu ni kwasi mama menye bi da kwasi me fa yade esiri nipa kwasi agu me fa yade esiri nipa minim me da me de bewuo kwasi me da me de bewuo no minim mi wiase ena na kwasi nipa mama ma chinchini ban yo kwasi membre mama ma chinchini ban ma natin ko fa mama so pan eti me mpe bone na me ma bone so nimanim de me no bia me ye pefe me ayi sa fa de ma mi bisa say before wo kwa ko hu ayi kwanta bisa no na wo no oba bi na ti yo ai na me no oba bi na to sa hu dina so ma me hello me mo ha wi hello me mo wa ha ya no uka sa akoso cha no be hunu wai akoso cha sa kwa de dem akoso cha wo akoso cha wa ma na sa santo ama me akoso cha ye wan wo jina so tu dia wo kasa kese wo kasa kitu wo ba won ho me ba ko me hwa akran kwa ne bra mami me ba ono wada akran kwa bra mami ama akoso cha ba na jo e be fa akran no manika to wo ase oba na me te pass oba ya fere ayade na woni sa akwadia mo ntam ba bia wote me fa chewo me clarity me ba e be kire mu pa anya bo tira ma me ni kunu ka ba bi na na ka kwa ka na auto face something no anwa mo coach ajima na ye nyina ko wo tire kwa ho na ja me ka ma sa na asi you that an on nane ameko mo hene otanyina safade otanyina me che ana ja me be fio wunya no nyina anyini me be fio what esu na benyin saje wa no
And we are not say about one just from us. You quite want to say that, yeah, quite by a film. You see, minimum yet, maybe what he was aware was a medical one, and from my woman. Please talk of it. Let me be a chilly quiet. Now, and some of them can't make our man. I am saying, one it. Can you trust hello? Trinity, Mammy, Momudia, not upon the come. The battle. I Trinity, and you not upon dear help. Me not upon. Anna, talk what dear. I promise you, I tell you what family she dear. Emma, the medical Minakuma, Unyana, who a friend I will, or my minister, and to what my minister will. I walk about the town on the court. With that, not what about you first time. Let me be. If you are, I have a plan and a comb. That's what I was trying to say. No, I am a dead match, you know. It's not catching me out of the taco you can't be free, such police station. I don't know, and I put what is the the club. My minister, my own bed, so I'm today, Mammy, when I'm never over. Or so could you party at Mamma? Check, you told me TV. The doctor would say, Miss Yapa, Akoma. You told me TV. And I'm going to send a one hour so back. Now, we are Bama. The Aquadra class here, if you can't go to Jitu bottom. Yes, I can't see any affair to us. The Quadra class, the nobody the area, or more than see so. We're not to us, any idea. Now, you know, Mamma was some better. That's why every man went to the bush any day. But then I will. You never say, myself. I'm not trying to say. Or back who must have a pet, let you quiet. And I'm not, they were for when I did a bush come and say, because when it once you go corner, we'll bet you plan and your master. And then Cotton can't say, and I'm a funny when 2 months you can't demand Saturday. Was that come on, was Sababa, we say. The doctor would say. Casapa, me Rema. Would rather come out of Alabama or to one month. But Charlie is our man. As a rabbi could I also. Once a vessel I make a you. And I was running for 2 or in the cocoa. You could see it. And I won't suffer. That money clown is off a yard, my maintaining cat, the minute over. Can't say China, you need my main court. Now they want cemetery. And I'm a buyer. You buy the comb. Sakodi ye ba na Rose na nwa dia ni siwo e ba na me chia Rose say Rose na ho na ni ya ba ma na Sakodi ya wa yin ti Sakodi si aduma ba na ohu me no jan kwase o mu garage wo e na kedo fi onyi na asa na yere ni me Sakodi ni me so to kom wa na ko ya na dina ma wa di ya ti kra bo me search ma me ko da obi da mu fi o bu sha fo ni bi me le ba ko yere na ko da e ni ko to o ba ka sia about my stress to 3 days, and was Sabai. Carbon. Ma, what do you come and say? You say, as I'm told I make an assembly. Macro doctor. Nay, day, that's what you see me. What Baba Casa said, yo, I want so much. I don't will be ọba no amen bi ebi no so amen hu nam say be ma me na tena wo de na afa na me ne ba betena bi na afa na me ne ba betena bi mu ti no ta na tie de a ani ye be ka bom wa no ka na me ni say asantoa no ma me gaba to my station e ho na me kwa wo ye na me nya na wa chi na me ti ne ba ne kwa prama say ko ya sa kwa dia say ne ma na tena ba ai ma ba tutu na ma bo dia kwa nya ne ba ma me na dia asantoa to no hello. Me paso kasapa. Mama na dia santo ato no no. Wo hwe asanto fu ma sakode fu ma sakode. Wa nse mu no pa. Ababa wa ju ko police alo ko ba bia. Wo tini ni wa no. Ada na amene ma me 500,000. Me de to. Akora ni ni na nyina de sinna me ka sei. Ma ni ya le da ho ko akora sei. Ko akora sei o. E da ba ta na ma fi akore. Wo su no to no. What is that? Flow after that. I cried now when you are. I knew what. Now, the farm I did buy. I catch a sack what you catch them say. I can't try. Only the machine. My shop, I follow it just from one without Shacolano. And there was so one. So, yes, what the idea. Let me put in the wall. Ross didn't do my but one hour after another said, good animation. That the man is quite difficult.
Sakwa is coming my rose. And that it was a rose of water, yes. Last Sakwa John and Saturday or other movie. When you are Mamas from us, Roman and William and Sakwa Jama movie, because for Russian tea. And I'm a man on the Cat's house, what I am. I walk out when you big for son or so we sat. Or whatever way I can say, the opera or what was in opera, and the papa and papa from Massacre, because you almost said, we shut him out by up on Chile. Why not born why didn't opera? Why not born why didn't opera? Hello? Hello. Why not born why didn't opera? And now, when it's up with your mouth, whatever. I'm a kind of says, when you're back to Monaco, now what's up, Alacraman and Madonna Minio. I just start what you have. What I'm sure I know opera. And see, Quantabis said, you say, Quantabis said, you say, only saw what the end of the hall, but when you are my mouth fire. And what I say, I got you some okay. Makuna one mono. Me send by Yajima. The man was seen at Yabe Yaklam. The Quawajo, Usano, the Yachi, what you saw Yamaba. Okay. And Obukai, I said, if you got the Chili Pahoma to Sinina Macron. Okay. That's Antonio Amero. You met the crown of the Macule. Now the Macule. I'm about to meet someone. Okay. Okay, just mammy. So what do you? Someone over them. Someone will be you can cry. You're from and you're what is shining in Anna, maybe so. Now, as a woman's car, not shit. Or not one mono. Oh, to shall woman get to that, not shit. Woman get to that, not shit. I need my body get to almost several times. Nina shit. La show, I feel like a time contain. I did see one say, opportunity to Moko. Maybe some of the scan of the Bobosiano, but the mother you for Yamano. Scan away, where we not some cat. It's a man of far and it's a man of far, you know. Never not some can you go far away. I sent to Quaka Crabba, you will sign for Panacho, and no one what did you say? My son, not winning. Some new turn now. Now, a year's program. Many will turn a year's program. A Kamami or Mammy Kajan say, I want your fan could be a young fat, I won't could be a. And then a mammy sign fetcher, the corny mamma, and yes, I'm coming back. Mimic it will not a minute for you. Just a woman go. Eti mebo chese na anya dia woni obey you gina afidie yisu ebetina but not just ayi kwatabisa nwoma wonti e na wo sa call back to no so obewa ma o say tama me no once waka to me woni me ko ne ma me class e kono so wonu no onyinsan wa ha e na water no so ye eti ni man ska man ko di ni wudwa eti to no nyama nyina na me yese o me ko mama ho de class de wo kwa wo betimi owo ho no ma ne mama ho betimi ahwe no eti me de ne ko ye no enfa se me de ne ko ebrada ukuara ana wo sign by se wo ba betena me business na nyama na me toto de ma wo no obedo na dwono anto na wo kan no enti obo wo wa probase Inquatabisa, catch me. I do Odinkan way and crano. One also na make one can do a church one can't chance our crown with you, Uncle Penny Papa. I know the end of crime catch them. And one in a Diana, one in I know the catch and no him. Mammy, men die. Okay, and I knew say by. Now, what you know? No me Pacorano, but you can't quite blame me. What you can't blame me? One can't chance our crown in your dear. Or you're too trini, Uncle Papa, Papa. Mancas Anchero. And on your casa, I was say at work cancer, and the man Mamma, no woman's are making cancer, sir. Make me cancer to me, and now you say, make me cancer in the banner. We didn't say, because of Enquantabisa, no one who were baffled fronty, and now walk to two back on Asiano. There be on no quantity, they are not as a no, you can't mean as a make us a woman's getra, not shit, and now a do a one of the crown of a wareme. Enti nkran kwa no senya se meni ni jawade na okoye no a enka na busafo nkwa nim se nkran no enya mema enti se oburu nyema wa hanu ma mama be na otwe na wasi
metimi ne bo ho twede ka kere ma dia wo ye no mani nye ho me tunu fo no wonfa wo no ne wonfa enu tira ma me ni gya aware no enti ye hwe we buru ne ho oye niema bi ense fata enu awade na gu kwanta bisa so asabre no fa no na no omuru ne ho no wono so se wo mu ade otu chick okasa che by heart omu nti waja no mama ono se ka minim se ne be yam a ka me fa no saa ka be fa de hinsa ka me fa ne milika ko na minim se ne ba ani na woye so because me na minim se ne be ko so a ka me tra ma de ho ani na woye so na minim se na be ko so a ka me tra ma de ho saa beba wo se se me change na so ma me change na so obayi o ka na asemu yi obayi me bisa no me pesa no na waka wo se de me si ono no nti na se ono akwasi nti se yo ba na do me pa cho we so no wo yin na over ye no se e do ne na ja yo wani wo ja no se me ko mu kro mu ne ma me ho oba e ma na ma me ho e ko bisa ye dabi me pa cho wo nti emra me ne be tra me hu ye no me hu ye no na me se ko wale ga no we no kra ba no ho ma ne hwie adwere nsuo egu no so why na ba why ho we no oba me hono no e cha ba me hono so be ja kwariska nti wo be je no ma we na we hohoro adwen nsuo face tata na makọ kromato na ma ba ye be ye dane bi o hwe hohoro no hono e hwe gu ga no so na nya asem keto a mo me sa dia no sa me bo a wo dia ja me bi sa mo me sa dia no sa me bo a anta bi sei tobo wo se na woni mu se sa akode ne ye chen gai me pa cho wo ani ono na ka cha me so ne gai sa me kwese wa no den dodo de mi bi sa one se e cha ma ho ama mo atwade e me dabi ama ba bi sa kwagina wo chi ayi atwade ya chi kura de me ne akwasi kura ya wono na chi de me ne na amatwade ba wo ba ya na oba ni we na kon ye ana wo hwie adwene nsuo ana mi bi sa ono na chi de mi bi sa one se wo se na unim se cha ne sa akode ya jai woni echa ama akade e wo sa akode ho foforo no woni echa ama akade wo sa akode ho na me se na me na betena 2 years echa ama akade wo sa akode ho me no bo atwade me ba hello wacha echa amen bribai na nkwata bi se hwe adwene ho nsuogu wo so no sa kwade no apromaso no onye adwuma bi anya na ma edi so tontonro ebi kwa to nti obasa no ne na ya adwuma ana ofa sa kwade ne kwa adwuma eti mi se me kwa jesu ka wo sa kwade wa sa akola ne dia ne sika raso wa ohuru wusio me una ne se raso atso me so aka ma se kwa kwa pono ma se ni kuma go ko buru raso fia obi na ti raso ni sha dem kama se ma se ama santo kwa pono wona na wo me ne nya me se ko kwa pono e fi o ma na ni ye kwa pono sare ti o ya sa dia ni tire me kwanta bisa so tie ri oka no ade na ya sare eno no sa time na oka he nya foforo na ye tena ye ni tina adwene ho nsuo gu ne ho na ye bi so asema ma me hwie gu no so wo hwie adwene ho nsuo gu ne so me hwie gu no so eye dan die ya ne say by that time na akwasi aksa ko for ba no ne na ye da wo nti oni na wo ye da wo ye no mi bi sa akwasi says eh ye say wo ne wo yere asa ye da anyi wa wo akwasi say enye no kore me ka bibia o se anya no kura kobo o se ebre awo kwa akwa sa akwade no ye se wone ne yere jai se de wo se be ka se matese se wone wo yere akwa wo sa me ne betena ye be se 2 years go ni no awo ne ye de ma ye no sa ye de ko oba no ho no ko nyinsen no eni asante wa no o ka na asem no bibisa na o se anya ono a bibisa be ma na o se anya ono a eti odi achinye na me se enye ono nti na mo so kra efie wura na ye de ka se opra machi no omo na agi sa asem no etena se ye de ka sa asem no eti oba na kaka hunu me sa na oba sa fie na nkwasum me ka se nkwasum fie aye ko ye aduma kasa hono ne ye wono sa asem we si eti ye hono na kaka huru me sa na akwasi ni wono mo kwa aduma na oba ne ba ye no be bisa me se akwasi wo na me si oni wono mo okwa aduma me ka ne nyina de omua se die me ka na ye no kra nti obowura me dem ho na me se adenti no do obowura me dem nti ompie na hono ye dedi kan bo me
Nti ono bo me na yede ntokwa yede si. Me bo uni ho bi. Uni ho obawura dem ho. Adase fo ho. O ba ye na yede na no nyina fo. Enya no na pe me bo. Brebe na hu se na Akoma because bra woni na etwe mpra nyina e cha hu ye nyina o kan wantie ti brebe na be hu se ono so Akoma ha no adie no ohunu ma wudi ya na wani di na chicha wo yire e cha woni na wo me say mi muade na me kasa de na adenti na de me no de ma me di na wanya beba e cha wanya me 16 good years e cha eh hello e cha hello hello e cha me pa cha ana ne kasa ne ho ma na ho so na ye ne no eni nkomo hwe maminka sembi nkyere ma binom na say meninam TikTok wa wo messages wo de ba ko bi na ye me de pa ye say wo be break obi home say bia oba bi atena wade ye ho no wo kofa ba ma ne mpra na wa ya ma oba no na wade agu na wo wa hye ho mame ni sua wo ba ne be ade be gu from because wo break ni home no onya no totroto sada mame me pa che wo afei me ba na wo na wo ngoro wo hu ba bi efere kwata bi sami bi sa wo hu ba bi efere nya awo ngoro wo hu ba bi efere ache man wo hu ba bi efere okay anya hase a wo di asam ne ba ya enka ni mu se wo bi na ayo sa sofo bi ka kire me sofo ba bi ono minim no krada okacha sa de okacha me se obi na aye me sa na mi bi sa se ho aya o se ye nkasa omo de omo nkasa sa na se won fum so a wo ye ya ma wo bi ye wo sa wanchire yankopɔ nyi akyerɛ ne sɛ sei na wodi ayi wɔ baa bi ndɛ wanchire mama eno na chen ge akora no kora no sa akora cha wodi akora no brɛ me na me nni hɔ ɛna wodi akora no baa nti wɔn frɛ me phone so ɛna me baa na wodi akora no soman ne ba bɛma sɛ wodi akora no brɛ me na ne maame yare wɔn so ge ne kora kasa no wɔ kan sa asɛm wɔ se ɛna maame gye sa akora no me gye nam de no kɔ maame sɛ that's the number night na me say ne wonye no wo de ye beto aso da beto bo ye beto aso biblia mi kwata ye beto aso eh ewurade nyankopɔ bo adanse no mam ye na ye ntwa ye ho me so da se me listen ma so da se no kwa adwuma ma omo di bia bo no wo di bia bo me obi di bia bo me wo da ye mu ma ko so ampan so ade chena me kwa adwuma me ni ti binya na me be fi ade be ti am ti mi so le ma ko 3 years ni me tie ma ko so me bubu agudem tra me so la tase kura ye den na Yakopon adoma me hwe mo kakran na ka me se me se ni skadi ni ska me se ni bi madam bi ba be ma me 30 cedis no se bon pa sa gu fone so na me se ni 20 cedis ma na me ka se le to kwaku o tna se Yakopon ma me so me timi so le tase wo bi Yakopon ma me wi a pa ko so no kware Yakopon eni mu ni me bo san pa na me so me timi didi o sa na mo ende mitimi so le tna se ende me ya mitimi ke me su asiti abonte personally nyina kwa mitimi ye sa Yakopon hira pa ya mama akwaba ede ba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem de hutwa bio mami na be bi sa wo kasa wa ewurade nyankopɔ wonya wo no paso wa hunu watwa bra mami ni ntwa bra wonya ntwa bra ntro na mu twa to me so no se watwa bra eso emu de hene omu mienu ni nyina mami emu de hene sese ye de wa ya mo bi edome me akwala no sese ye de wo kata me se mi mu ade ye adome wa na se wa no mo bi wa dome ho oh sami de oba fa me no o kata me se oba no ne na jai mi ko se wo hunu so ne nyai na wo so twe ho because na wonya ne ngoi se what you say mami na me twe me ho ti ya futuro kakra mate meba sa kwade na wo se wo hunu se we na be ya sa ka ya dan kametra no ho wo se sen kametra no ho waka me se na minim se na maami we be ya me a kametra ma de ho sa ani aboy
Maa FM 87.9 Kumasi. .9 Kumasi. Middle. Now then, I want to go away still for some. Hey, oh no. Now your friends are quite no. No kasa ma. Mamo kasa, mamo hamo. Na miya kasa meba. Na emema no omo kasa ombeba. Na womo ba no. Na wetimi hu se ensem ewo ho womo omu dwandwane no. Wetimi hu se asem ya se kwatia womo nti omo mpese ombeba na womo omo ye bold. Na womo ba ne de wetimi hu se ampa womo ewo ensem wo ho nti yenko ye maami so na onka na asam ne kakra enkyere ye na yenka ye ho na yento sempa enfama ye rasa akode oba mamu ahanwie pa cha ye na wo ba ye no kra na so wudin ne de sen me de Rose Nkwantabisa free hene ena ba ye meti aplomase bema last week oba ya wo de ne ba ye ne friend sen Mr. Sakodi ono anate he pache ono a na menhira asamu a wo de beto yanim fa ye wura yi hu enam so ma ye to yensa frɛ no no eno an ye tie yo medam ase atiefo amutie medam ase sa me betie me ye wura sa akode na tie anu madi nka da matiefo ase dada enti kwa wasam no so Mr. Sakodi e mene ne tena ye nhwe du nsiani nna mene ne kotena apromase ye go tena ho no mo se ye de ne maame nti me nko no aduane emma ne maame ndi nti me ne ye de ko tena ho no na oni dan kra obedam nti me na me di misika ko ha dan na me ne ko tena mu na me sori a ye no aduane a na mate de akoma ne maame afa ye de ye dan ya me ko ha ni afa ye ho ba asem efiri ho no mo sa ko tena efi foforo mu nkwasumu ne ye ko tena ye nkwasumu adwuma afa mami bi ere hu me ka chembe se be bi eti ho ye de emwoye nti mi kunu sa akode ne mami wo asase bi wo kotie ho no mo yenko bo sasa bi tenase ho no no ampani empa mi hu be mai o kanokre o se yan ebi wo ho no mo sa ye kohwe ho ye start ye de kochuchwa ndua ne be gina dan no na ye de ne nyina ye kotena ho ye te ho no mo ansa na ohini ebe tena se ye na na brobe ameyaw ebe tena akonwa yi so papa yi chinchini be to me wono obi sa me se aha era me se Mr. Sakode na me ne tie ono na ne mame asase ne ebe tena ha se ye bo atakwa me dan ne atimuo ente eba se ma pa no be tena akonwa no so ne ye twitwa asase no afa ye de be ayi o de say Sofia ni na obetwa asase no osusu Roman for de ebesi ye die no mu nti ekoye manso se mi kunu se ompene me omo ye de ontwa asase ne ma Roman for nti omo yi ye de ma ye omo ampene nti omo ye wanchi etutwe etu otwe nyina eba mu nti embra ohene ne te sa asem no no se bi e friend say di oye no onya nti onko ni krom ho ne nana nyameche ne dan na chi no onko ebo sasa ne biye de si wono ne de no ntena se na be ma ise onko nti ha ya na ope nti embra ye de yote ho no Roman fo ne de ba so mu tu ye no aye wonchi no e ma se ohene ne se ye ne sa de a o ma ya sase ni bia ma ya ko tena se ako si dan na atena se so ti ohene ne de ma ya sase ni bi ti Roman fo no ye de ko si dan na mienu e ma ye wo ho no aye be ko no ye nko nti ye nam so mo mpema so nti o mu yi fence wall for dan na chi e woni de yi fence wall ni free ho ne ye e dan na chi nti ye da so te ho no mo afa ye de ya si dan no
e dan no sie no nyina so so me na me kɔ nsuo ne e di si dan no me kɔ nsuo bricks dan ni bi no mu sie atakwa me dan no da bi e no nko atakwa me no asase na ohene ne dede maaye no odi kyeye no ne ye ko Near TV na fe Rabbi 1 TV Facebook braso Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 Midin at the Maa Akos na sagwade Obapa wo okay yes me bu be we tu asoma me why mate yes wote ahodwa wo mpe aje so kwotena hen kaza gu mame wote ahodwa wo mpe ahodwo baby ahodwo wo mpe aje so kwotena hen mate fili kakra amokom ye di mokwa ene di mokwa gu ani medi ene mane medi ene mane ene ye den ene nam so hono media di metimi aka kire won say ye frɛ echa no wase na wo pema waba hello echa Bale. ma mimi saw asem we said ye wusi bi kasa ye no wudi ho yaw minim say wudi yaw pa na meboa Ya de mi didi pa because asanto a say okutu a di ni bi kura na ne metro de ne di kura me akwa no akwa no ko school ne mpa boa e ma ne sa me papa me ne kura no wa me ne to ne juma na ekofom e di to da no so aboa me kakra ya papa en na kwa se mi boni di sa me ne baba promise anya sa na sa ko waju en na ne kura de one boni di ka se ne ba santo a en mi akwa mi school ba echa papa okwa me hwehwe opa kwa mba na fa so abehu okwa me ni nyame se ya di ho abobo sa ache eti aya me de pa enti me hwehwe o ya ne se na me asa me fra enkobi anya me hwehwe o o mu se wrong line anya me hwehwe o mate mo echa bibia ba ya fa mate mame bibia ba fa sabre ya sa akode wo ha na wo hwehwe we dia ye nyina ye besia wo fom ho na yesiesie na enkoda no motimi ahwe wo mu ye wate if I tell you wate if I tell you you be free wo mu why if I tell you nyame ko enipa ko ma no so te ase if I try nemo mame ntie mame ade ba ko me se chan ye nipa ka no kra because me hia wo ha sei da wo fu ha se mu nsie ade na nkwantabisa ye ya eye wo ya pa wo de ya o ka bibi e kire no mame me kwa ya wo hwe adwene so egu me so wo de asema na waka na waboa wo di kan bia na mu so egu me so e twa me ko ka ya lesa na busa na sa ko de kwa fu wo se debi e ti wo frida mo na ebo me wan se wo ma so na me wo sa hwe wani so akwa be na me ni bo ate de ofio ene na ma se ba ya o se aye mprenu so mo mprenti ma me bi sa ko de na mfra me ka kire me say me na ni edit ka me me na fie wa no ma wonya rose kwan dem ka sa ko de se me ma be gunya me ma e bi say ko na me fa so ya me ya ti me tu me gunya me ma ti wa na ko fa no ta mo so aso no ja ne kwa ma ne ko na me ya me ka se me be fu so okay enti adwini o se wo ba ye no wo din kan bowra o mu demo ena ma de yes ba cha bwa ya me se ne kuma afo ni nyina ho na wo mi ho na me so ima mu le kwankran ikuru mu kwankran ana ma se ne nso awu owu ya kura ma nti ada no kwapro ma se nko hu se ma me lewu e ya me ya papa ko ma me na ji ni nsa no ma me na me ko no ma me ya wasa ko se nko ti banche ya be nu adiane ne madidi okay unim enkwantabisa se na onimusa woni sa kwade jai wase na woni na jai ansa woni ne tena abua dole me ja me ba me kom na wa rosu wa nu adiane siwo ana nka bufu ka che rosu se woni mi nkomo ya go hu sa kwade yele ne me ana obe mu ana ya sa me bo bwa che de ofio me ka na sa kwade fedi me sa kwade ko todi garage ya ta no o ma ka o ho no mu pakika o na sa kwade ko sheye ana fio sa kwade wo fa ba ku be frame ku na fio nyina ni me o be fio na go dia sa kwade se ba we kwa enfantini okay enti asembe na wode ya wo kan ye Sami de no dia me nyana ya me ya because me ba ko me yi wo di tira wo say da ma ni ni nyai di ti no kwa klase wo se masa be fio masa be ni masa me ni nyina me ni se be fio enti asembe na de ya wo kan ye
Sani na waya minister. Enya me wo shows mo and minim said ye city pa ya. Enti asamba na wo de ya wo kae. Sami ka tiere se. Kwa na ya le kwa di sakura. Na wo su sakura di asonto kwem. Sakura ba si minister. Na wo su sakura di asonto kwem sa wo ma ne nkura ni bi. Meti ase anu de o de aye wo nyina ya. Enti asamba na de ya wo kae. Ya de ya kae. Me se ade mani nyaba. Na ko dia grass so o to da man ko na. Nyanya me so nyanya me no ni ho. Because so do say di family na tie me ba ai ya me ko ko na fio fio nyina ka kirawo. Katra wo da bi da. Kemla bi ko sa no sa ko dista. When the second di me just sa ko na wa site wo. When the second di me sa ko na be pie so. And o mi le echo mo ko am bai. Me be try na me dista ka bai. Don't worry. Echa bibia be fine. Mame. Enya beto ye na so e sister bibia be kama. Ba che yo. Ya no be din komo. Ba che yo me da. Ne komo na invite no ne nyina ye nhia ne settle asem no. Na chew pakura no a ye mpa chew ona ne na no na menim se wontwa abra yi de wo de boss a awo beba na wo hwe abra bo ye doctor mame mawa ha yeah riaba doctor no me hu we de ase ena no me hu ayi Dawood no ase no aye me crash Dawood nya me crash dem doctor wusu nya me crash and then why you fed Maa Akos visual e grow fine e grow fine is Maa Akos do me pa jo doctor wusu yiri ma bunfuo so I am a crash. Doctor, you cry. Yo, Maa Akos, you chia do a tear for. Na say the dance here bad no. You see the Ishmael so pa ki bibre egu ho. E tie nche cry wa dance here na tie di echo. Maa Akos, go find buy e ko be infection ni. Asem bia ye kan ha bia enchan ho da. So what I say? And I do cry, say cry, say the blue no akasa si ye adwuma kra no. Ya na bru adwene so. De yan ya ku school akosua no. E de adwuma na ye no. E che se nyame nsa wo. Ti da bia ye kase wo hu adru friend grow fine. GROFYNN. Me srew wo ye oba fa ho to so. Wo ye bema fa ho to so. Na ye adru anyankopon yi aba ade ama adasama enemrem. Se de beba bibia be fine. Yemfa number din tudwa na Ishmael fa yin to so na fa adanse na no adin sabribi 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco what friends what grow fine no and what dance here no yetie and one dance here no onua tie bi me pa chokacha grow fine say manumbi na ajime pa person na me biwe no me brand na enshadam basa good sa but me no me ne de last month na me yame me bra me yame period no oh my god e back hammer pa ama me yankasa me ni jiye me to bako 4 no I think bako 6 and I me ma omodi figure na bremi eye kama inte beso manom bi pa aboa me inte kache doctor me hwe ne sisi a oye ne ye friend say oye ne ye friend owo mo program no so in fact a drone grow fine eye good pa manom bi a good me brano eba kama pa inte me pa cha na wakache doctor mama anyway the doctor no na tia na masumua wa sumua yo Mako ani atiefo ni ahwefo so ene wa so adanse a wogi aduro no se aduro no wa wo bohu dawuro because aduro no wa wo no na ho so mfa so very good ti Mako de ka kire oba bia ne se wo ba se de ka nyankopon wa mfa eba anka me oba bia pa so atiase nyankopon amfa eba anka me oba bia na wan hwe yi a o message nti eba wunya bi Pacho so what you say? One show mentions here fibroid rubber to you. No kwasem. One show mentions here miscarriages ubenya bi. No kwasem. One show mentions here ubenya menstrual pain. Fisi nyankopon abo body hormone be a friend estrogen, progesterone, follicle stimulated hormone. Amo ba so one fan to ne kosua no one fan wo. Pacho so what you say? One show mentions here sa hormones ibenya problem.
enya problem friend hormone imbalance bibia timisi wan hwe betimi atwa wo tiere no go farm agidro no se de be ya bibia be fa efisi yi ema edusi ho a emu ensia e wo menstrual challenges edu na chese nya half kra e bro half yi ma edu a emu ensia e wo problem na sa problem no wan hwe ya e de how bebre bebre wo asase we so na wan hwe yi so a e be sa ja mugwase be ka se wa ngoba ye betu dini obonyini ye no go farm agidro no se de be ya be ma bibia aye fine na da bia ba ye se menstrual disorders de gumu ahoro bebre enti wo sa de me bo so ya be srew mi wie ya twa ka ko pharmacy he ba so bia ben obi a de kutum ukone growfines wa ni wasi cross and to ba ko enum ensia no atoko go because we kwa abesan aba no ne growfine asa obi wa broche ma mi okasa em so okasa free broche ni wodi ho adanse em wo de dollar na ebeto na office wo de dollar beto mi no dabi we ya wato nsia na age no obo be fa cutting mi na akwa timi srew ko de to si wa no wato di usika beso se de be ya obetimi anumache wo yo ba na onya message na wontimi ni di na wo num tofi wo di tofi a yare message ni ba na wontimi ni di a yare num go for magedro no se de be ya bibia be fine so wo yo ba na e be ka na wotwe ana nanum ama message aso na wo hyeden mu kamu a yare num go for magedro no efise moja na e ba no e ba se wo e ba clot enti na e fam no e be ma problem wo num go for magedro na bibia be fine we your ba now menses infie dunum na maya ayare e free busu mi no kopem busu mi ensa o menses maya ayo how no no go from agedro no se de be ya bibia be fine we your ba na busu mi ne so ne ba o kira na etwa ade kyen na aba na ansa na aba no no go from agedro no yare we your ba na fe o menses no busu mi no eso mu ko ba ko pe na hu a yare nunum go fa magedro no enye sa e fiber bebro pad na won ton da bi e ka so wan hwe bebo abo sika no e de bia soso akoyi operation nunum go fa magedro no na bibia anye fine unya menses na o she dem na wusu una kokomo opo obi fefew ho eyi clot yes I na yakobon ball no o se basi suo e mebi ani bedane e betuntum bia aye yare nunum go fa magedro no na nanim ensanim ma bibia anye fine wunya menses na intwa obi wo ha bosumi na intwa yenu go fa magedro no enye sa e de ha obebrew wunya menses ana woni be mada na wuti yaw woni be mada na wuti yaw na nsa na da so ti yaw misrew yare bibi wo wodi enum go fa magedro no se de be ya bibia be fine wonyem na asai wa wodi no enoma bi wo polyps ayese abutan no enti kosua no betompe na apai oba bi wo ho a onyem da o asasi so onyem da misrew no go fa magedro no se de be ya bibia be fine yamoya number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco Debbie ba ya na mema bi say na da man ko adura na Debbie man mema adura man no edi ho adanse so atese be ma odo adanse ba ye bebo man na no mo sese de omuni adu bia no ka grofan ho mema no so de omu ho to so a sese omunum grofan no nti wo ba ana be ma na wo ho na wo so ani so briw wo ye adwuma wo gya ho wo ye adwuma wo wiya so a mesrew emoja no ekọ nunum grofan magedro no wakoma ebo periperi yare nunum grofan magedro no na bibia nya kama unsa no na yo titriti de onipadua ne kasa kire wa ne sesra de tam e wadwen mu wanhwe ya pressure any stroke obehia no kwam yenum grofan magedro no obi wo ho odanya ni abakase abo no nunum grofan magedro no se de be ya bibia be fine edura na dwuna wontimi na yare adwene na na wo so wonna emoja wo adwene mu so into no go from magedro nembustu adwen mo jane levels up adwen da na so betimi adabi yenum go from magedro se be bibia be fine adwen si wona ontimi ni dia Maa Akos yare enti na broni atu ni dey loss of appetite nunum go from magedro hormone wonuma bibia be fine yenua ma menstrual disorders no eno na mafo di ho adanse se menses ni koyi a white bia ni ho dabi menses ni koyi a bibia be kama e be fine the free hormone bi libido atenka so ede oba ana be ma wo wiase na hwe wadenka atenka wa hwera de pa e bisasa akwa sa akwa watenka tie rugro fa bagedro bibia be fine no kwasam number den tuja den chewe bia benya bidro ni bia to
0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma kokumasi ha Ashanti region ha pharmacy shop herbal shop over the counters nyina ubenya grow farm mo gedro ni bi ato ba bi opa bi atu bia ura pharmacy shop bia ana drugstore o kanshi ni ya ubenya bi ato na emo mo pa dudu atu a masi ya de se de meka no ubenya ba bi ato na kranfo nyina ko kanshi drug lane Kingswalk herbal Tinatek na Naboache Halos pharmacy na Halos herbal Angel herbal and a repash na Naboache ba bia ne shop wo bia won kran teman kokko ubenya grow fine ni bi ato asama fo nyina ko Ekus pharmacy ubenya grow fine ni bi ato ukwa kasua dependable and a datus ubenya bi ato e datus opposite ho and a trap of Judah ono so old market ho ubenya grow fine ni bi ato tema fo nyina ko da Naboache ho and a Little George ubenya grow fine ni bi ato nyame adum edru ho Albert Sam ukoha ubenya grow fine ni bi ato oboasefo nyina ko smart herbal smart me chiao smart me chiao ha ma chia de presa to atiase sare tie ukọ smart ha ubenya grow fine ni bi ato sumfo nyina ko NS pharmacy MTN opposite ho ubenya grow fine ni bi ato achimodafo nyina ubenya bi ato e wo friends ayin achimoda mukwa benya bia Crawfordia fo nyina ko Gapsin pharmacy ko Gapsin wa benya bi ko kofo nyina ya na mobo esubo mukwa Hillside pharmacy ana anti Akobam benya grow fine sunyan fo nyina mukwa Kapeba Muze na Green Light benya bia to takwa fo nyina ko Owas benya fu ya to takrade ya da mobisa yen AA Mensa benya bi wo ho enanimde Tamale Alaji Sulemana wafo ko 1000 pharmacy na Alaji Hudu benya bia to 1-2 dini anaba bia wo hu se wonya aduro ni bia to afren na kire ba bia benya obenya bia to efise Maa Akos aduro no sei abuba bia number naso afresa emra naso nti ye number ni jamo na ya sere kwan ni akọ ye ka che oba bia ne se emfa o mensis ni agro wan hwe ye awo bebo be ma nsonfo apomodin hu ni agro wan hwe ye obeda ho ntimo kwa ye adwo ti um so de ye grow fine ye ma ne memedro obia timi no mo jedro aba obia timi no ni no so nya ye de kama 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco grow fine kuku da ho ye kuku na ye ene jire nso ye grow fine GROFYNN de ka che oda sani bia so pese wonyini fine dia na wa se Marco dia nunum grow fine na ye fine nyame ka bia amen nyame ka ho da sane do ke besa ya hia biem aha Akoma 87.9 FM Akoma mu sam dwumade no eno a ena waso eguso a wutie ye ne ye Mama Rose nkwanta bisa ene ye papa sa akwade obede mpon bede ena ye di nkomawie be me na wabe fam ye mo hanwie ye na o apom te say ba cho yankopon uni abe ni ana ba cho da bi uni abe me ni ana ba cho da oh okay wo masam ye kenti wo bowra mu no na me ka se bia onante se we dey boko na am say me ma me your friend no Joyce Germany Hamburg Joyce Jenfua Germany Hamburg oh Germany Hamburg na dan fu pa your friend no Mama Agnes Pesky dona dia dona dinim ne Mama Age okay na o say awie o ha o ma little kwaku 200 cedis okay na wa ma o say o ba bi so ye twa no fo araba na ono so 200 cedis and breast the no okay nti no antina osoma me se memra ha okay yes nti ye ma me jamfu a nadamfo Pesky Agnes Pesky Agnes Pesky mama dia amanfo na dinim no ye Mama Age okay Mama Age Hamburg okay nti Mama Age nyame onsha o papa Pesky na wo Hamburg Germany Hamburg nyame ensha wona sister Jenfua o say obwa little kweko 200 na wama yenua ba na ne yepe artificial breast e dia ma no 200 menua be ma nyame ensha o papa yeda omo aseba bia mo yiska no free nyame onsha ho emamo ya samba biem mama nkwata bisa mame me say sanya ha na aba yanka ni mse
odia awo ngo no ejina asema yawa wodi ayi obi ni asema waka minim ka woni mu da ka ni se fibroid na nti mango okay na obi ye frame e won kran by minim nipa kro ne da mama onim se yese wo yi obi die ya wo die ye pacha what is am bebu no ni pacha ye die ni pacha mi yoti region nkonya nkonya mate osmi yoti region wo dia wo wo be kumi o ebra a cha ba no ba ho no yese wan treat ni ye oh mami me to me yes ada mama ne kra ye de bai maka betie aye nkatenkwan ye nyina ye to nsa didi e de wie me say yes ya cha ba ne ba ho no wan treat ni ye o se mama ne ba ho mama be 7.9 o mama no sa cha ba no ba ho no yese wan treat akoda ne ye ene ma ne be fa ne ba me ye de me titiri akwara bia bad sa kwade sa bre na one no te na me ajewa ne ba penyin na akwa ne titie mu ko akwa ne titie mu de no kwene na nkoye penyin na na owo secondary school no na nkoye eni kwanti akwa na 5 years me da akwa na koto boarding me konya na mani ase nsuo enso na me obi a na ohwe no na obi dumfo bi na kirem se me fa no ko ho de ho no fidie so me mo ba bi akwa na wo na mo so na ne akwa na wo na bon wire senior high school ono kwa me ba ha kwa no frɛ me na wo yare ma wo de na ba wo mo na ko hospital o frɛ me o titi ne bad o tru sakwa na so no wa twen na wo papa na wo te wona wo ye mama eye sembebe ndina eye settle wasam mama me ntia mama anka me ma me ba no nkodi ba bi da ni ntina me ko fa akra no tru once wo ka se wo de me ko wojo once wo ka se wo de me ko wojo once ma me ka se wo de me ko wojo me na me ko fa akra no na ba bi akra no da no na me nenye na me ko fa akra sister so na nani adin kakra enti me ko fa akra no ma mo na mane na me be se bi akra no ko ye ba be de bre wi na sere na wo ne se titi no ena ma me bi akra no twi fa so na me ko ye ko so wo no ma wo de bufuo ba be fa akra no enti se wa worry biem me pa chan wa worry me pa chan on dey bibia kwaso kama me ni problem o me ni problem na ma wo de afena ebedi mo ebi mai ebe ba anye so ho ana what dey yan fashion no dey o privacy I don't want to invade me person invade o privacy me wasam wo ho edi asem akwala ye o kan ye ma me na me ma be ma ye dwe se ese akwala ni ma me ye de ti kejeti a toilet so ti yo don ko fa akwala na ye de mfa ne mbra na ye mfa no ko to school mu me na me ma be ma yi e ko fa akwala ye de ne bai akwala ye de enyo na ma ko fa akwala ko fa me ma me fa ye de be fa akwala na ye de me nua ba ko mama me nua ba ko na me se on se me ka se me ye abe na me ko be do bi nti so na me ko nti se o mo ye o ye nkora nsa na ye o mo ye no ko ma na mane nti ma me na ma me o kire be kwa me fa akora no ko akora 5 years bas nkwanta bisa na me nka asem ba ko nkyerɛ no na kan eniaden bebrebe sometimes when you din bebrebe ye bodua wo chi awu hunu ena me de we kam ya maka ne bi ena we kam ya maka ne bi bi ne de abodua wo chi ena awu de awo se nyame amamu a ama ye nye program we ama sister ya amfra ka wunya bi mako ha mani ade we ka meka oh aso awie ye mami me era me mpa me wasa wo krom ho ayo eni ade pra ye pra wati obi a wo mpa ho asem odi atwen ye say kwa de wo ba twen ye ba 3 minutes bi why say kwa de atwen ye 3 minutes an twen ye na nsem bi ho adon wa de ne wo se hwe ne yesiesie ne ma okay na yes ye da efie no so ye hwe na se ne chefa wo ma ye tumi de ne de ma no na bibia asie hey aya piwak natural me so piwak nro ye kama piwak adua de garlic ne wa ye no odua jai piwak o piwak was 3p garlic mixture piwak o piwak 3p garlic mixture no bi na etumu abibidro kroje ne ye piwak natural yade be de ha wo pressure wo stroke asthma na san wo fu na ye kapuwa ye kasedodo yade be de o yade be de wo hia aya 3p daniel ba mr kwale na kapidani angelos piwak fra ye was 0248 928824
0248 928824 Caristic Ventures. Ya de Zahara no panwa ba. Angel. Zahara Mr. G capsules no be. What the Mr. No G capsules no dem say ya the syphilis gonorrhea. Wa ba o de po asase kurugu ba memu. Me pa chaw edro ba ko aka nura hodo a ye di nwa dase pa ya Zahara enupa ni so ba na be manombe. What the Mr. Benum G capsules no oya nem say ya de nyina away. Zahara man capsules be ma wa the bridge a wo do bena da be memu aye mrese kambu sauce. What the no Zahara man capsules. Hindi ye ba Mr. de malaria fever, typhoid, diabetes. Sa ya de we hunu hindia odwane na amro mumrika o kan she drugline heba ne pharmacy kam ka shomo Zahara no pay enye na for 0246 348334 0246 348334 the sexy pastor angel one na ba ya medam na me hunu wudi pastor Julius no fi me dey nano sister bi share was so for kokko no and dey me hu mo be kumi ayira me dia asasi so mo be kumi ayira me din evangelist mami the gentle Jack osun kokoro no evangelist wait kra minyama wudi Rabba Katrina nice man Alright, it's not even no yama. Oh, nyame ya mabo. Okay. Ma. Rose Quantabisa. Quantabisa asem no crowd. Ba mama na mose. Mama na team ni na ase ne no kreni. Mama, I have feel loved and I feel at home. So for my men, so any ajepa, no queen mobile, I'm going to say, as I am mobile to say, and I mean, Shamopa, my auntie for Stimunia, Manja, Matthias Munya, mean show be a feel so Bibia or buy and sell Bemo a bread to say, I register a funny pound. Yeah, there will be a say. Yentimi ungrateful say at least nipa ba be chichiro re ni ade yentimi very ungrateful ye do bia say de obi aso hwere wo ye ho bia obi be faka obi be ade bi obi ye bi de boa ye bia wo bra ye ba ne free mu bia na rade insha nipa ko no na onhye na mu I think say nkwantabusa case no ana na metonya na me kasa say sister yi koko yi mame efre bem o se ma de bia ye kasa asem bone nsuma o bone nsuma o so sha se de we no si kwa no si ya fi kwa na me so fo kwa e mo chinye wo ajapade no ho sa ajapade na mame ne chefa wo ene ade sa wo so ye obi kunu mom anu akọ yire na amma wan tin ya hwe na yire ne ma na wa be fade akọ uwie ya wo sa ne be pre ajapade o se de wi asete anso de wi na no denden na de bia na me ka se e ma de ma na sa mo atamfo na mema ya adwamanfo yi mema ya adwamanfo nyina makro yara na kofa ba mema dodo sen pa na so fo na mo se na kwa na mo na be ma se o adwamanfo odu no wa yere na yere kentina na kwa me de ko hem ba sin yanko mbato wati bi da e dis what ya what I say? Ansana adwuma na timi abaso eno kwa say adwuma wa nya ye de nan ni say ya and say mato say no so ya 15 years kwa onya cross so from fans we 50 years wo ba ye ni yira memu ya so onya ka adwuma cha cheche dia oni ti akohem na bra ko na sem da no so enti ma me de me goso atufum de bia meka sebe impredua so yo ba na o yonko ba ekunu anase be ma ono ne tie o si chinchin na ma obi kwa timi sha da ye lie ama o create problem no abeka cha na dan fo se kohwe kwa kuna ne oba be hye hono uja na anu ada no ho wa kwakofa ma bi kwa timi sha da ye sa ma we example say wo de wo yes na wonya hwekwa so wo bold we wo chidie ye kroma say dua body na say edin hen because won say yesu no perform fa nya hwe on feel de na wo ye ya na ma say nya program anti-consistent nkwantabusa ko nim say ya bon 20 no onwe no na ye kasa we sa powerful
wachini baby awo wachini me na me ka kire wachini baby awo mami sɛdeɛ ɔte a wɔpɛ japade mama sɛ ɔwɔ bibi obetimi ya gadere bɛrima ya manka bɛrima ya kana so a na nka ya wo na nti woyɛ den a kyini deɛ obɛkyini bi nanso no obi a ɔno so kyinkyini nsa agye nsɛm ade ayɛ ne ya adome na woni mu ɛma mama mu ntie bi o na de bi am kasa akoma mu nsɛm deɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛne afutu a manipa ɛkɔ nkan abrabom ɛfiri sɛ kamami yɛ nkwankɔyɛ sa nkɔ no so mfa yaw ɛnome no bi ankɔkɔfa ɔno ane bɛrima kɔbɛwo ebi ankɔkɔfa bɛrima ɔno abɛsɛ ne pɛ ɛne ne bɔ ne bɛ ankɔbɛwo ba ɔkɔfa obi deɛ a wɔn adeɛ ɛyɛ ma ɛyɛ abahwɛ na sɛ ɔbɛba abɛgye mi kunu abɔ so na mi kunu ni abɛka wo ho na ɛne ntimi ma ɔnhwɛ me na mɛdi abene asɛm bi abɛka bi abɛnya wo Ghana fo mansua deɛ wɔ ma Ghana fo mansua na ɛya na de bi an mɛka sɛ wɔn amɔ odua kora obi nso de bi bɛyɛ wo ɔnsɛ nɛ papa ne ọba foforọ na wo kun o wo de na ye oya on sa fe de oba ha on sa fe de eye oya mesre na de bia me ka me se mema ye adwaman se de nara eye wo na wo te ase ma no enti se oba na se o ma wo te ase se apart from se e bia ma oba wa nka nche se o yere na ma obema bi ko wa on nka nche se o yere no betwa ntompo a ne ni ye bi me mo se we dia o yere ne ma o baabi o yere ne obehu mesre otwe ho na sebi nyame oche ma no so aboantate asoro obeche ade nso de ukunu ama na wonyi asomdwe na ade asomdwe abrɛw ɛne wo daache ma me daase Dr. Mafo Fertility Ball Center Dr. Sebra na abewo Dr. Sebra Dr. Mafo achechede kwa wone dofo na wo bemma wo awo kama ebia wonya ba ne bia Dr. Mafo Fertility Ball Center to ne sadia frɛw ɛno achi no ebia nso wo ba wawo na so akoda no entumi enante de wonya ɛyɛ Dr. Mafo Fertility Ball Center wo bana wontumi nante no benante amosuma dwo wo benante atene ho akosku ama hoto ma nso atumi akodidwa atonso eseso atie bisaba se ena Dr. Mafo efri wo ben Presby School no bomodi ana frɛ Dr. Mafo e was 0244 411099 0244 411099 anagria Marco asem ama mera ho bebre na mera ho ama ma denti a mera ho ama ma ne se e ma wo age bi a woduru a wo ye den untumi wo wo bebresa Akoma FM 87.9 Kumasi akra sesa nipadua na sesa ya akono ma be ma no kra ba wo ho no esesa enti beda be ma kra ba wo ho na sa wo no kra wo benye bia ye de ne ekoto he na ama wo enti se ade bi wo ho na eme ya mesrem ni nua ma mesrem amama adwene no enkɔhye akire ati se bebia ya ade ne hye no mesrem mo mfa pie ni mu na epie ni mu a ebeboa mo se ne akire die obi a wankasa no wo peba ayi ti se ngofo mienu bi akɔpɛ ba akɔkɔ na se wunya ba na wo bɛbɔ dam o ba akɔ se media me pɛ ba akɔ se media me Akoma FM 87.9 Kumasi on pɛ no na de ɔno so se media me pɛ no media me mpɛ ɛna ɔno so so mu ɔde ba ayɛ no a eba no un se eba da hɔ a wo hwe de ni mu a na wasere ɛkyɛ se de wa bɔ dam wo ni di agro no asa no hwe akɔhwe ni mu so kasa ni dem wo na mo mienu nko a mo mienu nko a wa kra yi so nko a ɔntehwe onje wani onya hwe so wo maame wo fa no na wo sere o da wo da wo create nyom na wo bo na nyom oh wa ye dan wo bodam but ba ko na wo no ko pe bie no wo se wo no de on pese wo bodam aprapra wo ne ho on de me pese me bodam me pese me nsa be ye Akoma FM 87.9 Kumasi wo nya ba ni bi na nkanyame adom ye de bi abre wo a akaso akora no wo soro na wo nyame hu mobo ebi tiri mu oden dodo ebi ne nkrofo matia se de omusi ye nkrofo ma no nyame ni mu ni areho ase omo de omo no nyame ammo wo omo ye betumi ata akona ne ni ebi tumi tam ayo ne da tale akona ne chi ebi tumi china so ana na so ya beda na sum aduane kura wo de be ma akona ne di kura o ma ni bi ni na wo ye we nyina ase ya ebeko abrabo ni ya ma wo benye bia wo but o ma so wo ye 87.9 what ti wo bi die yie wo die enye yie enti eho ye nfie bibi emfiri ho mesra ma me kwanta bisa die obusa ye ne de ma no se me ne wo cha de na me pa cha wo sisi me
na me nji a menye ene me diri nyina abecha wo na kom baby na mom se meje di a ese se meje ye na masom na mada wase nti di aka no ma beje asoso nti asema woni ye ka ya dura ye dia sika no ono ana sese wo class se 4 years no enya je so ko ko ka che omo se na omo de ma woro won ti ase because of me se ma ko me se dia thousand e bia go si ho na because 4 years aba iti bia o si ho na ama papa no na mom se ye se akodi sika ni bia ka ho ama no no kra ye no kra na no kra nsi ho bia ntimi nya adwu ye kra ye nsi ho ye ntimi nsi ho nya adwu no kra wo ho a na nipa waka na asumdua aba eti se wo hu se sika na okoje ye no we ntumi afa wo bra bia eni aka chi ama no 4 years in here 40 million na na kwa 40 million na sika keto enye sika keto 40 million na enye sika keto afia na wudi sika ne ya ma me kwa akola nka wo afia na wudi sika ne ya wo wi a kire ya na se ya baje bia ka ho de me ka no kwa cho ye bi na enye bi chi fly away travel consult omo adu betu kwan Italy and Dubai 1 year working permit visa ya de ma say panyai sanso and na Canada visa ya de ma say ya normal na say express ya ne border from ye fly away travel consult walk kata walk up no ya ma combo package pa ticket reservations and accommodations bibia ya pampe ya eda ho enu nti bomodia UK visa and a wope ye winya no birth set and afa wo passport ya pepepe ya fly away travel consult for wa country won sam kwadan wonom na one head office no Kumase ha I sign bonsuo friend no I was 0243 421215 fly away no 0243 421 215 0543 888 773 0543 888 773 fly away odube to kwan on that down no libilibi no labalaba evangelist hey asema si akoma na de nyame asema fidikese yi pa o say ahade wo chiri a aha no la solution no kwasem ya ma me kwanta bi sa senya ha nka se bi nko ntene ne da ena ya me den se wa chinia baro ba be duru an wa hunu asem no hini o hunu asem obi azo hunu anka nkyere obi senya fidikese ya ye de wrade ase se ha so de enya duru ade a bibia abadwo na ubenya asem na no pomasibre ma abatan no a nkrofo ma betena mo nkyɛn a ya moteti wo mu no ya na ehu me ya victim me papa wonya yere foforo sabre no ya ye 5 ye 5 no no ba bia menuanum nyina obi ama me nko ti de bia ye hia ye bia se ho na epanyi because obi ya first born nkola ye nyina ye first born nti ya na echiche panyi no na ya ma me no a ye papa ko ware no chese efiri ho se o man be yi ka presse di amawo debi mami so de ne ma 7 ene bai so be hwe wonyina o man hwe wonyina ko je ne scholarship wo brewery edim chese ye won be any what no school fees I but madam kachero so na we ya oba na se be ma na wa be fa no wunti o ye ne masa na wo so wo support no na wa jet obi di bi be yew law of karma eye adwuma hwe se e chan be ba nkwanta bi sa ho nanka o so ni mu yi a ka chan dane nsam na wa kan kanu abedane fi se wo de akoma pa e na age bibia be chese na onim fa ye de akola na banti wage no wo hwe ne fefefe nke be dane but with treatment or sade makole nya so san be fa na de ko one wunti na ware abono wunti ya hwe ne ma wo fra papa ikura na enura me kana me se ba ma hu dross foforo wudi agro nkwasa se mo be ka kire wo no as wo ngro dross da so no ensu ni nyina mu nti yaw no ana cha de kasai na me metiefo atiase se kasa emuodu ekura tumi wesa spirit kasa
sɛ obi di yaw bie na no ekyira wo a mesraw wanfo ankwa nto a ko penantwie fa koda ko pa ne kyɛw sɛ wo bie na no sɛ ade a wo di ayami no ota word na ensam kwa ye ka che ye mai kwa se nyensusu aso o me ko no wa ke ka de ope wo ko shejo aya wunim de oka wono ko hyedam na besiri ti ma wunim de oka amma nkrofo asoro dem aye ma a wo mo anim se no ko ye obi na enso onko sofo no nka no kore da na sofo no bebre nso ani afira sika no ha no oje wa ba no kwa de obetwaw enti ane ane obeje won de onfa wo onya bompa da na kono ama bi wa enye na sem so awuno ezo ka wo ko na wo ka no krese sofo sei na mayo papa no ye obi kunu ena makogina sei kwa na me de aye maame no to sense maame be fia wo fa adwene ho nsuo hwie gu no so aba my troublesome aba na wo wia be pe battle yam wa be gima de mankasa ye de me ba braw what it in ma be fa me sa be papa no be gisika me da ko wia makoledia wa hwe nsu agu mi so aba obie na no obenya ye be sre ma na mugu aso adam no ye papa no maso fuoi mum ye ntu aso mari fuo na wei anya akwasi ada ko edu kufufu oboko asore am say enipa na akasa nyame asom nti ye funu na ma yaw no de kasa ye gise maami a chance abie na no kasa ma yi wa firi mu yes I am ready now gise a chance abie na nti cha ye be sraw maami wanyini de nso wanyini ahyehye mpo ndofo abia no akohia bia nyame be nsenkyana na wo nti ye be frew na waba na ye di yi ato yi ye be sraw a kokoma to yem de o da na ya but emfa no so na emfa maami ani ninni na eja sakode isa na dem ye be sraw be ma bia o ye jovia bia ukunu no wodi ma wuhuro oni ne to wanyuma na te sai na ye woboa me sraw ukuru te sai hweniye mama me be free munti e cha nyame e shode on she nyina ye den dear but yenim se nyame e be hwe mama eya na me busa se ye den na odofoforo uhu obi ase de osi dono no etimi ekwa na afia ase uhu nipa no kra na ne ho ye wadufu on say ye nema bebre ne your real love I don't think say be wo because obi ekwa onimadu relationship marriage Mami, me problem say uhu so wo ye say we hu pa echi no say what is say na ye no asane na kwanyem dia na aye na nke wo so otwa so because wo Akoma ni entimi krache entina nke wo so otwa so na wabo aboso say wo gene so de na nke wo say wo hu say wo gene sunsunsanso wo ya to page na ade ato page no na wo so nim say krache na mu nsem ye bebre no na abeje na wo so wo gene say na me papa yin so no wo say obi oye jovia enem ensem on ho bebre na say a time ni ntia ensem on ho pa na na de wo hu say maami no hia ne number maami oto oni kunu say wo hia ne number de agede me de me kan say mama ma wo ho afi na wadune mama afi na wadune ba so say baby ti wo ma na that time na wo share oba no wa kai say wo ma wo ko fa oba ne ba ye e bia na e da na me kan mama akra step mother ba ko won ho sesei o mi yetu ba ko sa akode wo sesei na ba ko ma so ho enti won say sesei aho kire kra ba na won say de bia step ku aka say wo ye ba ma na wo hwe wo ma shira kra ba so bi kra ne bompa ya omubo bi ma me de me kan ne say mesre penisa akode 1000 no fa ne 1000 potin ma na sum bi mra because oba jeje fo won ba bi ode wakofa sa ba ha enne kra de ye behu se oba bi ode ne kwa wo ye ansem bi a wakanti na mama mi e bakra wa nya bi a fibroid kra da so da ne yem
we will be a crying in fibroid in so cross we another. So it's a mess 1,000 non famine. Now soon dream now will be a yan who know Bianco non cohen. Mamma and I am a back penny birthday. Okay. Nana ma agiment. Nana I say okay, birthday. Okay. Beautiful. I ain't kind. I'm sure what it. I'm sure. Umeye titru kese pa. Omedi hima. No kasi obedi maso. Bemna na mamu aheri. Meje so menu aba. Na pomo Amumpa ibonti nyame adom ye ho ye pa. Nyame ase. Okay, ene faye dura mu ene da so ba clinic. Yo. Ye tie watiefo nyina ene awie yi. Dane da nyina mote yenka ene da so he ba clinic. Munim ye dwuma ye di. Se wonya loke ene na wote menkada na kese waye nhyira se wote menkada na se afesu na wotutu anama ba so dia babia wofili babia Nyankopon mfama so ya so ye ho na se wo ba so a Nyankopon be ya adom ama yatimi aboa ayi sa problem ni nyina atimi afiri wo so ama so ho ato da bia ye ba aniyade ene ka ho asem na ama me ne wanse da bia meka se ama me ne wanse yare obi benya so ene yare na wani ye wo ya watena ho da bia ye ba be ka ho asem wo se meba o boye moto na mesere enti na asi kwan ema wontumi ede emma mesa se obetu gidie anamo obeba na yatimi abo ayi sa problem ni nyina afiri ho na de meka ya ka chi atiefo nyina se ani enye ade a sabe yakose tu kwan ani enya ade a sire tu kwan enti mesa se wani eya oya se wani ye oya ebo so ententan wo so wo hwa ade a wuhu enam sante ene medi aduro ni biaba ye de be kire atiefo se wani ni glaucoma pa na asiso wo do ko hospital ya se glaucoma no kese eni aduro o manga na hu ha ebi na medi aba no se nete oba ye mawo aduro ni bi amu akonom da bia meka se mesi amam no anse yare sabi wako hospital akase bi ye twa wani no ato afidie so ye hwe ye se glaucoma na eyawo glaucoma no so sabi otu ho na mobia enye ye aduro ye de ma woni aduro obonom na no nkasa ebefo wuntini ne umogani mu na ba woni so ababa ye woni so adwuma da bi ye kase ye ne enda so he ba clinic dem ye ma aduro ye de gu ye ni so aduro awoduma ko ugenu system ni mu na no nkasa bebo awura wuntini mu ayi ade ne nyina afiri ho na ompe we na apade mese se atiefo mutie mi glaucoma enro no ebinie ye wa hodo bebre eno na enamdi bi aba be kire se de be ya wo ofia obenya gidie na wotu gidie na mo abeba na yatu atimi abo ayi sa problem ni nyina afiri so message say fa telephone number ma mo hwe screen no na say ma mo hwe enkasamfonyin TV no mo hwe say number no gu ase obehya say o fa number ni sisie na wo frɛ ne mpanyimfo akuku jamba peke number no na ye de ye kire kwan so betudwa ana say wo frɛ so busa kire kwan so a ye beka akyerewo na watimi atu gidie ana mo watimi aba na yatimi abo number ye didi dwuma awa asoye ne bia no bitikam na obesi osi message say fa number sisi a na woni mpanyimfo antwetwe enkomo number betima fa friend da so ho ba clinic mfo mpanyimfo nie 0540 86 42 32 0540 86 42 32 fa we su ka ho because mbia na no be busy so afro we ka ho 0559 90 12 34 0559 90 12 34 message say telephone number edidi dwuma awaso ma mo hwe kasamfonyin no ya telephone number eguase kasamfonyin na mo hwe no eguase fa na frey na wo frey ne a ye mpanyimfo akuku danfo na obekasa na wa kire akire kwan se ye de branches ne eba betudwa se de be bia owo bia no obetumi hu bia branches ne bi wo na watu gidie anamo atimi aba ho na Nyankopon nam ye so asu atimi asaw yade okokumase oponimant okokumase a asante mantemu a yawo kwada so estate yawo kwada so estate school ho na anase estate park ye ben estate school ho pen anase estate park na oba me churches how aye dan titie se de be oba obetimi aba be pie dan mu pepepe wonkonko yira enko ba bibia ye dan ni ye dan kada senatie oba ye dan aye white aye abrosan eto aso mienu oba so ye siesie nim ho fefe ya brand nim ho kama wo de bowra inside na ba
doctors for ani ani ntini ne akuku dan for ho a ye betimi ahwe kama ayi problem na afiri ho ma so watimi adi adanse okọ enkan so anso sa ye dan anso ya brosan oba wura mu efikese ya brosan oba so yakopon oba nam yeso ye watabora allergy enkan so ye watabora allergy walako junction sa so na okọ ahafo region so ye new station ho an ye wo okọ oti region so a okọ oti region so a ye wo old municipal assembly ho an ye wo okọ techima so a ye wo Humadia road temesra wo se ba bi ye branches ni bi obi an edoso ba emrenti no yentimi mbo ni nyina tugidia na mo ne bra ne yakopon nam yeso ne yentimi mwa enyi sa ha no nyina entimi mfire wo so ne hwe yare bi se cataract eye cataract obi o na etesi so wo tu ho na mo bia still na ni enyeye se wo tu ho na mo bia na se bia ye kwa operation po na se usuro a mesa so the brand da so he back ye de ke se ye tu mna ye kiresie pa ento brand ye fo ye no bi man na nom na eteni nyina na mfiri woni so eye one time enye sa afo na sabi o ye kaka se kona bra o ba ye mo wadro bi instant hona na obi pa krampo ba ho obedi adanse ye manadro within 45 minutes a hona na niti amba sani pan krampo no ye hwe tv a hodro no bi kwa ye ya hyase kwa ye bo ewo so enti mesa enye bosirim kan ye tia ye di mesa so wani ye oya ye se o de nantia bre o de chinchina bre wabamu abu te se o de wasi wani da so nyina sa eno ane ani da so o de bra be piem e wani da so heba clinic na wo ba ye betimi aboa ayu sa wani ya de ni nyina afiri ho ama so watimi ade danse wo ha wo ne sen mama papa wutie mi ade problem be na ha wo ene ya de nti ana an mo akadem dabi mo anidaso ho de mawo ni nyina so ba piem wo anidaso heba clinic ye ne wo adura ye betimi di amawo ayi sa hawo ni nyina afiri so obu o so mani no eso kusu obu o so mani no pressure wo so ya de bi atete obi o de fa bra obu o so mani ase me kwa operation so mi suro ni nyina fa ya de ni nyina be piem wo anidaso wo ho heba clinic na oba nyankopon oya yaresafo da bia me kase enye tumi enye ahoɔden ɛyɛ otwede ampo Nyankopɔn ɛna de saa duro de amaye na ye to pete ɔman Ghana na wonim nipa bebre mpanyifo timbe yɛ nkyɛn ebusa sɛ ye de ntina ɛnyade de dodo na edigu ɔmani so na mo secret ni sɛ ɛde ntina mo de aduro no egu ɛma nipa nom na timi kɔ ni tini bɔ na ni so bɛyɛ so adwuma Nyankopɔn na ayɛ sɛde kwasi bro ni timi tena se hu sɛ me no pala na me no pala bit me for optic nerves ni mu na tiba ba system ni mu na tiba abe treat uti yare no sanya sakwan so ne yeso yesi afa so a yetimi edi treat en yade no etime so say tu anamo na bra na Nyankopon nam yeso na ososo timi nya wayasa number no fa number no biem because eno hu hia papa said o ba onkonkɔ ida na betimi piem awo yaso ye ho number obetimi afa afra en so heba clinic ni eye 0540 86 42 32 0540 86 42 32 fawesika ho 0559 90 12 34 0559 90 12 34 mesa se fa number no ne tugidie anamo ne bra me tell say e ba bia kuma se ha wo hwe ni a ye wo kwada so estate anase kwada so estate school anase kwada so estate park wo do ba ye ne edi hwe ye ne ben so pepepe wo do duru ha ye dan e ya brosan ya paint ni nyina white top and down ni nyina e ya brosan to aso me ya white ni nyina ye ni da so back udu also ya sa decorate animo fe kama udu wo be piem na say bowura mo na abo abeto a doctor for ani ntini am yetimi ahwe kama apart from that we be say and so herbal clinic and ye de nko na mudi hu dwuma da bi eye herbal hospital na say herbal clinic ye di dwuma ho do bebre but specialization pa na makeka emu nsem no eno en yade no apart from that nso ya bi di say sexual weakness we bema na say o mensem e wo forma mesra say enu ani enidaso wo ho heba clinic na wo ba ye bo aduro kuku dam ho a ye de be ma enye bema bia ne bema osipi anaso chase okasa efie eye din ana we se wo ye na froso wo ye bema enye bema tabio eduro nu afi na wo ne oba no ye nko tenten da bi e wo say ye se osankanfo say bibia wo ne mre osu woni mre abraho woni mre ena woni mre enti tama adunu osa wo do oba ko dem na mo didi nkomo na hunu se wo ye bema enti mese se wo ye bema dia sa ne ma nyina wo se o mema 70 gina so na wo tempem ko wanim na hu se yes wo ye bema enti mese se wo ye mre wo mpam dia tugidia na mo ne bra
ɛni da so wɔ hɔ herbal clinic na woba yɛbɛtumi aboa wo ɛyi saa problem ni nyina afiri hɔ ma so so ho atɔ yɛhwɛ yadeɛ bi sɛ infection viral infection what hospital what detect yes what infection yadwe infection so what tutia e di no ayusu still infection ba ko pe entimi nkɔ dia message say to anamo ne bra na wo ba yibetimi aboa e is a problem infection problem which is gonorrhea syphilis and syphilis nti sabi ama o men sam akɔfom gonorrhea nti sabi untimi perform o bed ni nyina nse obetu gidie anamo ababa odan mbia sabi mbia na infection kompo no ebia na affect mu mbia ni nyina ema no nyina mu nyina mbetu gidie anamo aba na yatimi ahwe e is a problem ni nyina afiri ho na aso so watimi adi adanse for your telephone number no kasa ne yaye de na obi susu hia number ndendende mo ahwe kasa mfonyi tv no egu anim kama egu ase wo de fa na mo frɛ ye mpanifo kuku da mefa number na mo ni ahwehwe enkomo number obetimi afa frɛ nie 0540 86 42 32 0540 86 42 32 for what you count 0559 90 12 34 0559 90 12 34 Mr. say obi o problem bia han bia from this couple na stroke na how diabetes hypertension ni nyina no oba ye nyankopɔ ba fa ye so ami yatimi aboa ayi sa problem ni nyina afiri so e dey na how from this couple na semester say to anamona bra okɔ kumase a ya opatase patase brother man ho na na se kwada so estate park ho na ya hoko nkrapuni mantem so a ya tabora allergy walako junction ho ane ya okọ afo region so a ya new station ho na obehu anida so he back okọ oti region so a ya old municipal assembly ho ane ya okọ tachiman so a ya ahomadia road utugidia anam oba ya betimi abo ayisa ha no yefro enti nduru akunya ya ba ko fo ntra so nche metama so me sore metama so me sorry mester say obi antu anamo no omra and that all he back ye chia ye tiefo nyina ba so me da se papa happy birthday enkoma Mrs Linda Ajewa Kwadia Forson Mrs Linda Ajewa Kwadia Forson wo commercial manager e wo BS Guinness Ghana Brewers Limited e wo na wo birthday message we say every wukunu Mr Eric Forson and afa wo mani nyina happy birthday Mrs Linda Ajewa Kwadia Forson the commercial manager ewo BS Guinness Ghana Brewers Limited wukunu Mr Eric Forson ene wo ma wo nyina say happy birthday mama wonyame enhira na oma nkwatenten oma wa hoden sa na fa kurakura abusua ni nyina so kama nyame ya adomu a eye na ekira eno esan ye 10th anniversary mo ware ye no 10th anniversary ena mo di fiedu nyasam ketua nyame emfa ho nhira nyina mamo na Joseph Fashion awie wono NSS mekama wa hyematare wenya ready made yo mankwayi ni boutique mankwayi ni baby a eye Joseph Fashion ono ena apam ne fefefe sa ede ahyame no obom so woni meeting the sport enu nti enkebeya ka wadwuma mu wodi oniema bi a wobepam ma Josie empama me man style da wobepam style ne kama no de abro Fred Josie and after fast style no for WhatsApp no 0243 433 465 0243 433 465 Josie ama matade pa ahyawe no na she's so ama me wig she's also ama me wig kama edi ahye ope con road here ope cotton ope long said you wusi penny bi obeye edi ama wedding engagement baby a wuko bia no majo empa matade emma she's so ama wi papa she na fe wo dress no aye complete owo Kumasi Sports Stadium oni Unity Oil na edi enhwe mo frɛ no I was 0249 155 776 0249 155 776 Dr. Gbadema Herbal Center Doctor yede Gbadema garlic mixture no aba yede prakase garlic and afa lime and natural herbs and ye wofuso cholesterol ayesrade no adore wo hododo stroke wedra wo benum stroke and you dwe de na meken eye Gbadema garlic mixture big man capsules and Gbadema co capsules no mema monom wofa big man and wofa Gbadema co capsules no ade aka 87.9 mema wanye mrempem wo de boss wa na wajemu wo de ya big man capsules fanom Gbadema co capsules no na Gbadema co capsules na nkasa so wo a
wo ayamtim ni koko etuase gbedema ladies capsules no eyema ne dia eprapra ho nyina wakoso kumanum no eyi nkaboni efin bi afiri wo ma wo ye dry clean na ho aye tight gbede eye godesh powder no ene ne capsules no so de asthma teshiwa etuase enka o kan Dragland International Center ubenya bi Ashaman Ekus Pharmacy Redema Pharmacy Carnation Kaso Tribe of Judah mubenya gbedema enru papa yibi anom na so de one dance for doctor 0248 8788 0248 28 87 88 and 0272 42 22 42 0272 22 0272 0272 42 2242 na wupe original wallpaper dia why na kan kire wo se tutumrika na ko Alaska Star Enterprise original wallpaper hifie ya de free Denmark Canada Sweden USA Germany and ya de wallpapers no every ho de abas enu nti se wupe wallpaper beche enfia pem na de tia na te enhoa empa enya hwede a na Alaska Star Enterprise wo sorry wo hotel ho wo bank no ho studio office ho papa me se wa da de wunya ya Alaska Star Enterprise original wallpapers ne bi my installers ne me install ho na eho be ye fe kuma se wo adu Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza for Alaska na kwaji original wallpaper I was 055 411 4878 055 411 4878 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie na Grace Gift aba clinic de ayaresa yadoma chede de maye Grace Gift prostate cancer prostate enlargement bema waye mre awo na wope fibro stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and D typhoid fever malaria ulcer edro ben Mr. Kwai eye Grace Gift aba clinic ye bema wo papa doctor for the fidia kase ebe show frayen e was 0543 320030 Grace Gift number 0543 320030 kuma say Ohim School Junction Oshima man from Barakasi Road and can ye new Achimota Petroleum Bungalow and your friend number no Emma Mrs. Anemum Kafefe capsules de ye du papa obema no banum oda just a bema no bada enkoye ensufite fro bema no ba ana wo Johnson tentam anajo waba enka woni atenka wakum suakumenum enema nyofiti kromu nye kafefe talala fre kafefe Harriet 0207 183 819 0207 183 819 heba ne famasi shop bi anye na dani eba kwale na kabidans madeba obuase en wusko bi ewo enkoko na channel so ma me say enei oba stretch marks ayo hunyina na untumi shata de yiwa wa mu eye NS eba industry NS ointment oba stretch marks ebeko pimples be free wanim enkabone fasana motuo mu ni na beko wutinwi no dandruff meso wo hwede no moamoa candidiasis be mo yimpaboa to a na enkura ene enkrankra man ko ho wodi no NS ointment kokosa tutu sama hwede yefe awake natural capsules and also your mema ne medru wo ba odepu asai ho wo ba nim ne ma to chema so na bema wo no ba da wo sese waje mu wo prostrate no ne ma nkoye mfa ma bema wo ne oba ne nyina mo no awake natural capsules mu wi anam de NS ointment asrawade na so enkra wo kan she Dragland Casework, repash, tinated, baseline and safe mass benyabi, rejoice be hokofodia for Monko Gabson, delight, drive right be no, homo benyabi, koko for the Mubenya Rabiato, Wusko be hillside and BB Massey, Casua Monko tribe of dinner, Massanania by Mr. Colina Cabme, and Akriske, Freyera Ernest, I was sorry you for 5. 079915 0245 079915 bomodi ana download Fido app no e wo Google Play Store wo pa bosia ga wuta Ghana ma e dia kwa akodi udwuma bi sesi ha wo betimi enya 200 Ghana cedis dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash etwe ho aba na ye ba e be kwa ho so Bema, efisa wo fa wo careful dro. Roman for CC bricks dan esis wo emienu. Nti bema no twa blog na o de ka ho na ye 3 rooms and a toilet and mouth na de na etimu. Okay. Sesei bema no akwa for ba aye no ho ade secret. A minimum ho hwe. Me wo ho no ma oba no betu hye me so. E wo dem ho. E bro me. Nti mbra obo me de be ma no de ba be pata ye pi abonte no
afa ma fa pra ya me pra oba ne saba me so se me ma pra ni nti mba mienu ye di besi ani afa ye de be ma no be pata no no fa ba no di ebo me stanti picture no eni picture me twae eni we ye ekura me fama sister na den tembe ho chechire mu ye eye den na sa akode ye ya wakọ ware ne foforo wo de dua bebo wo nsa ne ho ne ma chire mu ye ye nti asa oba no ebe ma no etu ekotena baabi nti mra me ere mi ono be ka cha me se mi papa yare nti mi kohwe mi papa kakra na me nsambra nti mi kodu mi papa ye kuro mu mi papa ho no 2 weeks pepe na ofre mi papa ka cha ne se one mi ajai ena mi papa se obi a me yare ama frɛ sɛ me yare ma akwala no bɛhwɛ me kakra na wo ka kyɛn sɛ 2 weeks ne de woni na agya dia ɛne ɛne ɔnte ase nti obi sa no question di otumi ya no afine wantumi ya no so fine na papa bi sa ne sɛ na nya yare na o yare na o ma me de ba ha no ma anti anka o bɛ frɛ na ka kyɛn sɛ o ne me agya ɛna ɔno yɛ de gyina fo no so ano sɛ wanya hoho wɔ na kinti akiri o bɛ frɛ me papa wan frɛ me papa bɛ pe mo ne nti papa ka tell me say me mbra me san le mbra nti enye ono ne yare nti na ma ware ebegu nti me sa bae me bae no na me beto say be ma no onti fio oni fio no nti wo mu anu aba nti oba na me bizan say na ote he a o ka yam say ote asori fie na me say wo yare na wote asori fie nti kire me baby kura asori fie a wo na me behwe wo me ka obegyagyina ho no ma o me kwa promase aba obeko no nsan babium baby ete so ye na ye nwuram tu ne ye yete obeko won nsan ba saa no de ye me nti oye saa ma se ya meme nti meme ye de me fi ni biom afa de me de mehu no na obabi ye de ba fi ho no mo na oba baby sa me o hwe akwasi am se akwasi ndi fi ha me baby owo na mi bisa se de asama no ka na fe ye de mene ne na ya adwuma nti o de mene ma kwa jusu dwom ne ade na oba ye ahomete na oba no Ebekwa umane so 0322498035 0322498036 0322498037 Udini baby afrefree. Hello. Udini baby afrefree. Yeah, Maa Akos majo. Mejo sumira yankwe. Yeah, ini akadi daba akwetin kan sai dia so yobi dia na di yi. Na ma me no ya mesere. Wo empani fo se wa ma o yonko an chan kwa. Wo so unhwam ne ya za o yonko an chan kwa o dinkan. Hwe e kwan a wo so peba me na madam fu bi na ye wedding. Awo wo se madam fu no so nudi. Yo wo de me baba ko to no. E ko akran ko ni nchen ko ate do be so be na be de wanya ba ni bi. Obi a wo so pe ba hwe wo kura ba. Obi a obegye no wa do no kura ba bi anka. O de ani dia ajie no ate tia kwa ma kwa na ye kama kwa nke bedane. Aso ye kwa na ofa tinti aba no. Ejinya de nko benya biga. We Mamiko, you be so for Mamiko for quite a coffee. Yame and shout, die with about hospital, die with 360 capsules. I want to cheer draw and rinty or Barbema with Sissy who to 2 a drone and macan for the amount of die wood ointment. Well, not what the stress and affair would be so the brasa one out the tria and would to trio will not just say, will baby a yo, your head and 87.9. For doctor, I was 0244 8864 37 0244 886437. Odini baby a free. Mini aba ko si aba baby. Ofa kwata ba papa. Mini aba ma so wa santima pon ko fi ase no ta ko ti ba ko pe. Mini aba ma me mo aba so tumedi a wudi esu eni para drama question so yo bi dia na dia ye mejo so pa ma me to check se ma pa. Mini aba ya ma me no me ka che so Yakobon fa ne born in chen papa. Mini aba beni fo ka o so yo bi dia ya na dia ye o. Iti nyama mi o se no bi ti hu na wudi mi ka de patapa ko ye. And then, yeah, when you have a paper, the over the door, and also send ye, woman, and I will turn your brabana in your body with you. When you now say, the Japan, dear, said we know about a year, and that's what said, baby. It is same, I mean, 15 years, dear mamma. So he said, we now call her. It is will be the baby, and I get your ticket to cry. It is saying, Yama, medium, and I will try you to know, Uncle say, dear mamma, who say, oh, Benty. When you want some bad, and you don't know so, no, dear, daddy, because if you can see a swing TV, and yes, I know Yenazuma,
It is a woody one sember which are some now would bano and quit to do na woka. I am mammy, 60 years, dear mamma. Maybe a son of one say, when you go for 1 inch. Not the wooye, a woman didn't say yes, dear, or betting energy, done in that son, as soon as you've done in it now. No one of what two or the first word to let us many about Swenda so far quite we didn't be afraid free. Hello. We didn't be afraid free. Because of something. Okay, me Ryan Quay. Within the area area. Me more blame us our bano. I think I won't blame them on our ban and I blame them. Oh, yes, Nakasano. As you see, string me. Them and our 2 no, so they said you. You can't know. But it is some walking in our yes, in Nema, said you. I said, yeah, you send the green, but the embassy, Becky can send the but all shut and your them and Nakasa what to want. It is Opana, not a true pay out needed that down. A dangerous cross of a circle, come in the prime of the same time, and uncle. So a dangerous lemma, but lemma said you. You can hear not that Obano was you. I was almost 15 years, another 15 years. It is it's one way for me. 87.9 Kumasi. I mean, and shout, Papa, Paminia Bema, we didn't be afraid. Moses, Mira, somebody talking on the sofa. Okay, Bema and I am called Moses, and then there's some of the end of the Queen Money. Makuma told me, come here, get a better. Not only a true floor, I said, okay, no, for your true floor. That's some of the Ukrainian. Obama, some of the man, what about sir? Mamma never do Persia. She can't have the man, no. Or what does it look for? What did she play? And you know what's on the Camano? Somebody put a Persia, and I put a more. And you want one year, what was on yet? What is 1 year? What was on yet? What's